mwaka wa 2025 yuthina mwanya na mwaka wa 2024 na 2023 na 2022 au ndene ya kaunti ya Meru nonto no siasa ake au ndene ya kaunti ya Meru na siasa iji iretine kurea kuwatanira kisiasa kwatongeria barabara ndene ya kaunti ya Meru kuma kire bunge, senator, governor, MCA na nende ni imathogotanio ya Meru ya siasa na niyo mantu ya kuendelea na hiyo karaka atene kuthira rua na mantu ya niyo kwenda twithirwo tukiaririo tukobarua are of course twithirwo tukiurania atiri mwisho yo mantu ya nire na ni bibi kareta thiri ya kisiasa ndene ya kaunti ya Meru. Is it tariki 14 kana ni bibi ketho bikireta thiri ndene ya kaunti ya Meru because itethira every other day ukaroka no kethira kwina siasa maybe injaroka no waira nkuru impeachment ya governor Kawira Mwangaza nithiritwe kireta kireta muthutira yoyu onthe nyuma ya kwithirwo ikia successful kire senate mwaka muthiru na thaine ndi yambarire courtini iri kwithirwo iri kuitwa tariki 14 mweri wa 3 na metho yonthe oleletie koti na judge Urauro ina yambare kwenda kumenya ni mbiu bikendelea tariki 10 na matokeo yayo kethiro ya kariata ero kiri mathiko ya inawa deputy governor rest in peace na atongeri mwanya ni barethirwa kiari na barabonde bararirie ni baramenererie utongeri bwa county ya Meru. Mheshimiwa Mutunga rawire ati after tariki 14 nirio Meru atongeri bayo bakarita mwerekera yura baeta nonto ari wate kuri mantu yo yakubanga ni mantu ye kuyo atongeri ba Meru bakwithirwa bakibanga na of course yakiusiana na Kawira Mwangaza kwithirwa arite ne kya governor Senator Wanandi Cherargei kinyena arare mathikoene yana ameneria bonene sana kamiti retongeretwe ni Chute kwithirwa Senator Chute kwithirwa eta Kawira Mwangaza kiri karo kyao ore senate weno ethirwe kimu impeach karibu twaranirie na batu na utuko baruare tuli na Mheshimiwa Mwenda Ithili ni minority leader nene ya bunge ya county ya Meru na MCA wa Kithe. Karibu sana Mheshimiwa. Thank you. Tukuona na mwaka yuko eri karibu sana. Asante. Thank you very much. Na tuwe na achorebe tubele baurere chunkine. Tena Mheshimiwa Karimi Jero kana Karimi CPA, karibu sana Mheshimiwa. Thank you very much non tuboto na kanyaru ari. Happy New Year, Martin. Happy New Year. Happy New Year. Is it year ama ni years? Yeah. Happy New Year, karibu sana. Mheshimiwa Sarah Gaki, nominated MCA, karibu sana. Thank you Gichunge, woni turarika itona nite mwaka juu. Yes. Karibuni sana. Thank you. Thank you very much. Nawe karibu kiri mubango yetu nke siasa. Aranirie na baaturu aritu kwa sana tuena gender 50-50. I really hope we will manage this moving forward. Absolutely. Karibuni sana utegeri wa Weru TV na muthikiri wa Weru FM warani na baatu kilukira mitandao yetu kinyaniria turi live kiri TikTok ni Weru TV, turi live kiri Facebook fan page yetu ni Weru TV, turi live kiri channel yetu ya YouTube na no withro yetu wate mwako mwe ukilukira kameme yetu wa Weru FM 96.4 kanoka download app ya Weru ukethro wetu thikire mwako mwe kana kinyo eta kiri werufm.co.ke ukethro wetu wate mwako mwe. Well, just to mention turari na kathina ka mitambo kidogo kiumia kimwe kithiri na ukia kwithirwa maybe TV yaku itirambiria kuwata, please unaweza scan hiyo TV yako kana decoder yaku kana kinya watone mwe mwakiri mitandao yetu ikinyaniria. Karibuni sana na bachethimo tuketho tukithimo ciaku na tuketho tukithoma comments yaku of course. Now kama mbiri na Karimi, what is all this Meru? Nimbi mantu ya yari Meru because now kure antu wambirite kubuta isiasa iji na kucha ni ichi aba Mwenda Ithili ana Mheshimiwa Sarah because this back and forth ile chedre itirikuwa way kuma 2022 Asante Martin na mbere no kethe mu Meru onthe ari kumembe tiania imenti thoche monkantonyire na Martin tikanda urite no thuku sometimes mutongorio mwe na kirinya kerwa kana kaibwa maoni abangi meote bako thaweka menyi iwo kuare onthe so indati kita imwe kuthikiria Meru
na ndete nyani kuelewa kuthoma sheria hii kidogo, so no kusiumia so anke vya Meru uro tembisi mbeto esta Karimi Njeru kana Karimi ndare MCA second assembly na Martin oninke lolio tongere bo Meru ndendo kuti muntu wetu apie Lumumba, the famous Pierre Lumumba akawarira muntu atarawa either uthuro na kura kana nominatwa tinonto iwe the best. You must not necessarily be the best. Tinonto iwe uthomi muno kana iwe wisi sana kana iwe moya nkulukie bonthe. Actually Biblia iwa safari, the race is not for the swift, it's a game of chance. So otethura nonto niwe the best na ibu onto itawa honorable. Tinonto iwe honorable uwe, you have been honored. Ko i chance yetu onto the chance irawona. Na therefore onrankulola kuma 2022 na ndire ari ndare MC ndene second assembly of Meru inkireta monka tha inkori atire kuma 2022 monka 2025 now to imbi as a count to achieve it. Na ndire ari in the context of kumenya itoete kana itoonete atongere beto bathai itobaete chance lakini onto iba honorables iba con display the honorable character kana na Martin ndiriwa tukinyete after him ituthirite miaka ile na nusu imwaka yo etha tuture tutieri miaka ile campaign aseta kwambiriria. In fact financial year mwaka itiere which is 2025 2026 on 2026 27 tota siasa ene so owning kaurwa I think there's a big mess na buru otesa and go take Martin na ndiriwa Rutero executive there's a big problem na Kinyaro assembly nkaua why I think there's a problem. Ende onde aria nkiwa atire Amero we are messed up na kinyake ethra tukua tu no tukupthere ikeya kinyake ite correct miaki utwathiria twaturo tala sara na oni nkaya na example cia sara yu yes Mushimu ndethile do you realize uri umwa barabarete Messi u Amero bara bruma tini mboya non kwa ompakan kan tukaruare nanke de Meru na rakwenda onto ile TV nare na kena toma kwara neti bana matini kugwenya mashuma gare miawa kwena nyarutero assembly roina de neiru kosete mes but assembly otemes kosete ato na batu tumeakumble Meru ene fail in this Meru actually lado de to fight to correct the neira Meru non to Meru muntura derita tongorete Meru ikaira mwangaza na nwa kamata nwa burito kamata de na Meru na blame Meru chon na icho to correct from that time itaruri on that way that na issues to correct na Meru yonaki non to matini kinyeke akwethira kinyeke akwethira batu assembly to teta onka gatu inanga pana ni mama to burita kona ngwe chembe chira chita Meru na kana tore kona ngwe chembe chita Meru tugara mbeche iri choketa turasharo ikiwango kia bilioni fulani so ote miagura assembly don't blame for not having development in mashinani no tembeche chechoka no tembia tonenkero na mie jonde dia na executive miake uele thiri mbeche ni tumirikite na tuburite kona mbeche itumirwetata bukia wete kirio karanira ndi na governor na bukia thwa bwetarana wa mwira kithi tukwenda kina ki watu bwethiria uko isawa ukeya kwithirwa you guys ni bwetikiririe bukaranthi kuma 2022 era ukia kwithirwa ni bwakarire nthi kana kinya after impeachment ire mbere rira bwakarire nthi bukia kuendelea na mutu uyu it would not be as messy. Martin, there was a time kawira ari na MCU kwibonde bambunge Meru. I remember kinyera ari na mchama ni elected members in the kwa resident. Only 7 members would included between kaki tutaombira otonya ni to atotonya. Eno to tego support mama to atotonya residents. Na in development chetu tekwari. The other 48 elected members ipakarire nti to moto eta na akuru state launch itotereta watanira unda gathaniri na ngabana kawira na sare za witness twinde bara tutare on board na to on board for the short time
ngakweleza banda imbiatumire mbumo of course but for the shortest time in that year maybe not in that appointment and on appointment on Monday on Thursday I did that kara office na kumarukiri tainya nda appointment mwankatha mwanja na ndara yakona ngavana kawira inya muthuru apo lugutito ari nwaunda mwithire utainya torire mwankatha mwanja muthuri twenu au toria na bangi ba ku office-ine tha mwanja secretary atura ngavana eta mashinani utumbo mona tamure impe appointment ambiro the appointment wa muringira timu tamuria na nuambire tambie ndato kona ngavana kuma tainya na twathanire ta state launch na kuru so ndendo kona matini thiago inde MCs ba meru batakarande na kawira bakarete retirimwe na yatia ili na yatia thatu na ikore mere kuwa Mheshimiwa Sarah Bo Mheshimiwa minority akuwa ni ati thina ni executive actually thina ikawira Mwangaza mwenda angwire Martin county uti separate MCs na governor county ithairwere MCs na governor na kuga thina isaindie mwere ambuge thina yonthe kethira assembly ni enda thina yithirwe thirire gitumi niki mwenda ariwa maendeleo bati uyona utiri ontuko kinyemwe executive ye ya kuthithia budget yekira maendeleo executive yikaiwa budget ithithetwe na ithithetwe ni MCA nwe weta aka identify mirandi ira kwenda ithithio kwawe na aikia tukiambiria kanyuma kanini tukwija assembly ore no tunyani ndari rutere rwa rungi ito ugere mbere twethire budget yekira itu eshimiwa ba elected milioni ire komisekira itu ibo batumire au ibo bati kwambire unio mbere batumire ire mbere twacoka beta Nairobi kaire bakara na Gachagua baria rwaria na Gachagua beya banenkerwa 15 million ono bare amunya 15 million uno baiyura implement ro batu tutimenya no we are nominated members nacio batumira budget yeje membi nande kwino bonere mbuga manto yate kubuya mono bakara ande bawa barenda mbi itemized budget bakweya na itemized budget no bongwa beta bekira mirandi omuntu agaikia yawe era kwenda nene mito na marito no kwere itemized budget imbi na bamire yokia mirandi uyo onde baikirie executive kenda ne executive yomba ku implement mirandi iriko mirandi ira inda wira renge kweto kuranga bana betite thai arabetite kenda beja maybe no tu ikuoka ira some changes kire budget after budget yeto kurukia itemized budget kenda bere anwa kwe mirandi na kwe barabara changes ya budget ya nyia kidogo kimbesa ira bekirite kwe barabara imwe ba identified ya cia fuel levy barabara isi umire alafu ke budget yeto ni na mire na around 540 million yau na isi affect wondi kairi I actually don't reka yongelegete na 51 million isi affect wondi iningo kwira budget yete ongelete mwenda nonto abo na ukithakene putemenya na ngabuka ewa fact kana bwetere supplementary ye supplementary yano ye fact icho ndo tukung'ang'anira bukamenya mbi the fact supplementary exactly so na to supplementary ni jite na supplementary is a public document itomba kuithwa yero ni assembly kana ni executive kana bito kung'ang'anira aja bitomba kuithwa no tubikaumira na everybody akamenya bidatu kuwa so kuko manto yo ya kweja iyo bendo karambi secondly kwena barabara ciekeri na iyekirwa mbecha inkai mheshimiwa eta kanim nonto bamwe bakini barabara batategera inya the previous budget yora barabara erima wa mbecha yana mtu kwecio ciekairo ikanyia so engineers baweta ground bongwa nonto batu tukithithia budget yera tuta engineers batari baweta ground baturetera ithimi biongo bira bati kuthithwa twathitheria tu budget twanimu na twathiriria au engineer baweta ground ibonere kwina thina so barabara cia member for example tu cia kithi kwina amwe ciekeri but kwina members bamwe ciao itathingithio nonto kwibo bekirite boya na bathithetie ngugi accurate ira ciaringithe cibenda nande at least muntu akauga barabara hii kinyethera kuringanwa barabara ene na takwe barabara ya ura nira ciare agwi cia manjawa kenda bategera bongwa kethro kwina mheshimiwa kwenda kwithra kwina priority igekirwa before mirandi yeta kwambiriria ko ground ine thai ibaregere kweja bawe ibakurukiria budget ngavana na itengui so oni ngategera budget ya mbere ya MCS ibareo iki implement na ibaitere ni ongui budget ya igiri
ibareo ya 15 million igitangwe budget ira kiba kwethia bateo neje kukinya bongo bakiwa mirandi ete mashinani na ete kuoneka mashinani no nto ibagwatanirite ne executive ku implement budget yu ijere kinya bo ibabati gutwira ina ire secondly bakoria ngavana mono kihuria kia mirandi ira beka ira nio babati kwetera igaitongwe no nto ekeri imbecha ni MCs na tembi na tenga so theneje etekere executive gaki kinya MCs batu ya members tweneo so ni tonto governor eta MCs beta kwariria budget irokuwa ina changes iwa ithoti bati kuya kire supplementary sikeya lakini igichonge ni jorende ngoge ni koritwa tote ukimba kwa twete ngoge chionde executive tindi bagwa ngwe chionde sietere monka supplementary yeye ngoge isiendelea supplementary keja ngoge siendelete na une ugo kara so muchimani uyo ari ywa ikwaraniria tilt budget ikwaraniria teko metintas ugo kwenda kome put i changes na kwaraniria kinyapo watanira mbere nye engineer ya mbere nya contractor ya wondine kukana ngoge siambiria kurito waku mweshimwa netherwe na antu bakere no ndona nya igitara kire itongo igitwa ipo ethera bukenda mweshimwa neta nya kaona ku barabara eje neje ina ya thai kwena ka shortage kuna ka changes priority eje kathithua no wa identify barabara kinya ithatu kana inya ira ciomba kuturikania ward uko weje kathithua kawata mahali fulani ne kaeta mahali fulani ne ukoona at least ukuringanira ward yeu na barabara inya lakini nande engineer rageta kuthithia nuje engineer we ageta thithie uronere no ra aritani no to professional akathithia mantu jawe but mweshimiwa akejira kwe ugomba kuthithia ona we barabara no ira ciongo mweshimiwa ekirite ikathithio na ikwethwa every corner ya ward niko lingithu maendeleo mweshimiwa Sarah just implicated the MCAs nonto aruwa MCAs babwithirie budget ikinya batarifaire kinya the previous budget I think we mukamiti your budget right batarifaire kinya previous budget mweshimiwa Karimi MCAs kinya bata consultere kinya engineers bakibwithia budget yeje so what is that Oni matindrenda kuatire onto bambere toka agree to in there these equal genders ni ati budget ye 2023-2024 I think are around 11.9 billion itakinyete 12 billion ne to kwa area 2024-2025 is around 13 point something billion ira approve ni assembly they are about ya 10.5 na nderifa ke report a control of budget a first quarter eno ntu inene case it's a public document kinyoeta ke website a control of budget at the moment ya kuonia imbesi ya nasi approve ni assembly na actually it was in the media Bwana Martin that mwaka yo counties is on some extra money as compared to the previous budget because the recurring increase equalization fund at some point for sure so ontobora tomba kwa agree budget ye 2023-2024 ne 2024-2025 eto ni other ini ombinge that is point number 1 euburu mare inyabo anto bakenda even ni ombinge but it is not what was budgeted kuringana na mweshimiwa now oni Martin ke arinde mwananchi onturuterera hororo ni MC ukaririte ro mutho ni MC ukaririte onre mwananchi na nkiwa to na challenge for sure responsibility ya MCAs ni thato legislation with the sharia oversight and oversight executive ke ku implement mirandi number 3 represent oni ndi mwananchi nko expect MCA wokwa a represent interest yakwa na vyo to mambua unite kwelo exactly na thirikari kurutanguo mumita kangeta ward Bwana Martin and I can tell you royo mandi ntora ita wa machenge ninguti kyanto bairio bamono bathikiritie ibachangite mbesa royo na bakaura mara mia weto turambi barabara kweyobo connect last week Martin nambua nonera because waru nekavete itoko lose nyanto kaangeta to banditry attacks nante kuingwe ya assembly but kwa kintu keto representation ote kinyamuntu even the sitting MCA ntai wakiwa kwa muntu kwa ondie kwa eta kinya I mean areze ni issue even in the media onto komeanto be recess awa kwa muntu to lose tena ni bati kwa point of concern because
as it's you are elected kendo a link between thirikari even if it's national na mwananchi, right? So why I'm saying there's a problem, it is because beyond kwa oversight, the executive onini rekari mite kwa representwa, because at the end of the day Martin Kinya kethira itukuwa ngavana no thina na oningete kirase ngavana na thina imbingi sana in terms of incompetence na intura kwa elect issues yake inkuona also as if there's a battle of egos. Kuna a lot of I can't vote in the nendre you flex muscles na nkiwa effects ya ndwe assembly bona Martin apart from maendeleo ndaeta ntura na to owning kauru nyana atia kwethwe ndene ntura ko kuma 2022 arambu mete kweto anturuba ote inya ala memwe meti biro barabara anything yonwa from this government. So now kwenda kuatire twina budget ya 2022 23 24 yes. I don't know nandre kuira thaitu na budget 13 billion na ngezokaria senators betu nkatho na especially mtonto oni mpete shima senator Kadhuri Murungo because inkumiro ba lobire tongelwa mbesa iriko. So difference ya siasa sieto Martin is ya Kenya na mno mero ira to experience dai nabo otomanya ona ndimo ya America torinya to kilo lazo what is happening. It is because as siasa sieto is ya personal issues yani ikare miaro na sara te kare miaro na poverty, te kare miaro na illiteracy, ikare miaro na sara, kare miaro na ivile, it's ambato of egos ibontu kwa yanto bo sinda nambi kovima na no munene kuluki onge na oni nderiwa these are my friends. But inyabo iba kumenya ni ngwandre victim wotu nonto nya ni ndenda ko onwa onto nda lose kura nkuni and accepted and moved. So kankuwa Martin tokiendelea ko check kinya budget na implementation na bara ko karikite even on the aspect of representation na Martin okendrote thyanto ba kukura wini asia okwa must not win 100%. Kansi indre kinya 250% mwananchi oro tumite ndya musara no at least yewa kuma ndadhure kuma 2022 mwaka 2027 kwebiona. That is what I'm saying. So now issue ya kubanga budget butena engineers na without reference. Now budget e formulated an executive e careto assembly for approval. Now expectation ni kwa ni atire akwethra the MCAs were not comfortable that in budget ni without their consultation bataba to me approve. However, non budget ni approve endre ntele wanata gutara consultation because that should have been the first step to ta consult to approve. But now because supplementary possibility governor where you change one way asaina still no asaina endre only that is why I'm saying Martin tekwelewa a mode of operation operation ni ore kari budget yu mapesa katiwe ke assembly lakini natu assembly itwete kao matukathithia mbi itemized nere kweja mirandira twathithirie ka twetira endi tu twathithia ira yetu twenda itemized na ni mbega ne bu you compared na budget ire ingi itemized ni mbega lakini ura natu twamithithirie tutetira endi go consult engineers kana whatever but twamekire na twemithithia no tu ira yumire kwa executive nera batu twathithia itwathithiti ntobiere ni almost the same ke figures ira twa budget ira lakini nande twa difa ke mantu twa turenda kuga gikombe kikagurwa kire gikombe thani batu ni utna tu twagira to methithia na to methithi to iye ngavana inyare go misaina no tu ngavana ta kwigua mba kuthithia itwari nya tayari twetinyera ita vote on account na itwari tayari for everything ngavana no surprisingly eta saina budget na nde au ni oturi thaiji MCS bo penda itemized na inya unde umwe lakini naenda itemized ira ka kwe mantu ya maingi no twirera mbere kuthithia itemized budget kwe mantu ya maingi tutaiji mbuga ya nande kumira thaiji engineers nabo baita kuthithia BQs na kila kitu me bateumba witora na tutwetete no mwanka kubathithie ngugi yo ngwera bakathithia bongo nande mbere mheshimiwa idhila komenti mheshimiwa Sara mheshimiwa Sara akwe tonto kwa maana sana au MCS bari ku approve itemized budget ngavana na sainire na reo saina I think you remember sometime last quarter 2024 kuero control of budget yaandikire CEC wa finance au nkuona budget yenu ibo allocated toward fund I think 45 million or whatever amount era allocated at that time
na sheria iriua recurrent expenditure but with this percentage, development this percentage. So kareni in the executive na assembly buri align budget ye bwa kulukia eumba withira ni witaniria nambi na sheria. And I think leadership ya assembly iba karere in the executive ne realignwa as at that time manto tu I think ya last year end of last year. So nta kumenya exactly challenge rengi na umira no tukethi ba karere nthi ina bakuma kwa control of budget mwenda ithile na reo nera betire no tubatu twaije na era twenda abatwi 45 million per ward, lakini bakuma kwa control of budget na beta baria menya unde member tande leadership yari kwa control of budget ibejire bongo na ibejire betekaniretie, lakini mwenda ikwari na gwetekaniria na beja beta somewhere metekaniria tasa bwetekaniria me 45 weteana bwe ya kugwa leadership ni ori kugira no tukethithia president twathithĩtie kinoru itwerete mwananchi twigite na budget ya 45 million bagwetwo ko control of budget ukaremia reta issue no dunyante umerikene irio na ndebe jire beta takarande county assembly leadership na county executive bauma ko control abe yana ndi na changes ira ciejire budget ire remero kukinya 45 million ye na mamonka 36 million Mheshimiwa Mwenda, this would ikethwa very easy both kire babu na kire governor maybe okay akwithro ibwetire ubu ikaroki ubwetire bweta wa bweta okaranthi so itumikia kuria wita witika governor, is it because ne bwabwithetie budget itemized kana program based kana no to governor ni impeached or what was the reason? Matini mbere mruka mbue Mheshimiwa Karimi ya correct budget ya this 13.9 billion kumecheka wale na soft copy na bonge na buo wana matini Mheshimiwa Zara surprise kuona wako the executive akaula iro legazi MC nonto Mheshimiwa Karimi amini Zara aturere ndo karasi to nwanga chief officer na mbere ya itarutererwa na ajira thithe mando maingi abanga budget na kila kitu na it is too unfortunate Zara aru atekwelewa no ndo ate elected atekwela implementation ya budget no ndo ibondo akwenda kwa la blame edera icho kwa na pale ile Mheshimiwa Zara mpaka anya kidogo ndo ngukirire wale ma budget ya mbere mati era to adere Mheshimiwa Kraiti yare 10 million bachira charu ita the rest percentage on denge 10 million times 45 before 50 million baje ingi jonda chen development chara at disposal kawira mwangaza 10 million era minus basare 3 million wetu wana 7 million ke that 7 million ugawe tarwara yake the antoba wondie kwa bagwira ndare barabara ile cha open road that ila chengredo that ya barriere wa them MC can do that ndo barabara cha open road barabara hii kariara na mantora yonde to diri na those 7 million manto ama ingi mno but matini bila to agwira from the word go bacheria tamashina batu mwaka mbare kita milioni huu katware na right ya kuga ukawa na ndo kwenda kudiro wodi na kana ingi kwenda no wato ina control ya bramanto ya weta inda wona tweta ko gachagua bila to territory to gachagua 3 days ibacheria tamashinani kotweka kawira mwangaza arua 15 na hatu tukinya 25 ukaramera 25 so itoeterete gachagua ya strike the deal kanda kotweka 20 at least 20 million are 25 I mean tore kawira are 25 tore 15 achagua to strike the 20 million but unfortunately tutaombera choka mchameno na yu kwa tweka ito aitere anto iba joina na kawira mwangaza ari mean that 15 million that's how 15 million ya rise like the second budget then bwana Martin to the budget ya 15 million to analyst ya mirandi ro kwende include ni 15 million oritamba sare chijara torofu million kidorofu million to ana mirandi ra to yanire for example oni ndayanire iras VCD
bimwe up to date irasi ubita akobili ya 2.25 million biranda nenkanere ibonto majeri na kwa matini ndiko ndaza mblemo no to mwana inchi kira na haya na kio imaendeleo no temzo nenkairombecha kinyere mheshimiwa Zara agwemzi ye bitona nkaro 15 million ote mheshimiwa mundura mbaileti TV na mheshimiwa Zara na clarify bo whether kuremzi ya nenkairombecha 2.25 million datangeta grass kio to kemuti na grass kio to nkurare up to date kinyako inja motaro utaenjo to achoka how come na nari budget membeje itegiri itemize reu beja to andikire ukandika mirandi utoto tu karatasi tu mirandi utoto tu 12 million no 3 million mbasari ukandika mwanka to dwege ambi 12 million reu kanenkanira gathira iko isindi bakarita that I mean go education bakarita that 2.25 kenda beto construct this in the classes sport indicated beje sport indicated 300,000 beje ile sport chore uniform kawere aya na kenja market chiero inyego ate achethi ilewa akuru na ate achethi beje ile nyanga ikario so urankondo kwera Martin. The problem here is implementation. Na implementation tiro le MCA. Issue te kubanga budget. Budget to karongo yuburu ndo kubanga budget. Budget is not the issue. No ndore Martin. Kinya mirandi rete gwethira iki wonder location. Mirandi onto ezara wengwa na abeta before join mama na raura mama no ndo mirandi imwe. Mirandi ye mirun general 140 million. Those are ito anje to committee ne budget. Ito atata no ndo to gero 140 million. Equip one block meru general. Achaura ikario to go renovate kitchen. To anga iweta angana. Na 140 million euro ekaru na bitu cha want. So bwana Martin kira kina thina. This is not the issue of the budget. Kubanga budget. Na budget ya mwaka yu ito bangite bora tu bangite. Na mzia igira barabara chiawe. Na barabara imwe chatero. Barabara imwe chatewa kodeka barabara itethithwo imwe na hatu kwenda kumenya tha department na chuikiaga tha ya tamirandi renge msi baikirite chutumenya tha ga collapse kenda mumiru we ngwa elia menya bwana Martin budget ira to make na mbecha. Yes, we are not engineers na mumiru ti engineer lakini mumiru kinyawa kaelio netha barabara kwa we mheshimiwa ikirite milioni ile whether it was worth it na mheshimiwa ne kaira kaua atiri tekwonde kaira for morami na mo igwekaro for opening na opening is simple kinya milioni mone open barabara koita distance na mheshimiwa na amenya bura kubanga mbi maendeleo ya kwawe lakini budget ni collapse ito nkire iki bwana Martin kwenda kuria atiri mheshimiwa what efforts ile ko maybe obwethia for example 2.25 million ucha ko khairasi bi wabangire because someone will ask uraringira maybe governor kana CC kana Kenya chief officer wa education o modini to irasi witoki kana weta kudeta TV ndagoria tire Martin Kenya mwaka yombere ndira agro mwaka yombere betirwa linto no to agree na location area khairasi itarakreito I don't know whether kyachejeria so much within a difference of 1 year lakini allocation are itarakreito no to agree na khairasi lakini na irazi bando bitatu ilinto akidebya ya budget yamba na teo kwaki everywhere so bwana Martin kamkuire na nde TV ne anto baba ngewa sezi kawire ngwe muchene ngwirenda wira oni ndete arankethio na ntete executive kambe ya appointment na nkethio mangata inyana ngare omona na robichi so bwana Martin kinya kuviatira itogereti of course the rule department uringatimo na chief officer wa education na binambi itopusheta mangata akinya mwicho na nkauria kuria atiri oni kuria nkuria na mumiro andikire bwa nkauria atiri akwa twika mbecha itari tangwe inachi aitire menyege agwethira bwana Martin ya uthagwe mbecha okunenkeri urachio ikombe ki no tiraura ugathira otiraura
then tujokerie mbeca kana toni na mbeca iri na iraitire getho tare no tira urekombe toni na mbeca iri kwa muicho imanto ya budget ye busara kwa itweti ikawira kanda twita kwa line budget kankwire mati na muthio yuyu tutiukuma kawira bura kwenda arenda supplementary no the budget inatangala ni program based budget natangala ni mirandi natangala ni bura to wite mirandi dibwe na hivyo ndo akwenda twita tukara. Is it possible to do that? Go change your budget na it is possible. Why is it not possible? Nazara etu rao barabara ni collapse ito. Barabara kauteka barabara bura mzee ikireta barabara jaibu idua tebu ikadhigwa kojo itewi kojo iringanezi. It means budget is already collapsed. So bila kwenda is supplementary kwa line mbi this budget. Biratiri sana. Mwenda mbere yoria kiure ankwire Martin. Kwe au mwenda inyiria a 2.5 ya kirasi kiawe budget ye kethro etha ngare yenwe kana yitete ore yitete supplementary yikaswa kireo kira assembly ugo we MCA mbesa cia guno kuona itaita ngwe na watega ke supplementary tuwe nyote utiona niki nonto wita endi wa kurukia supplementary mbere ucoka kaire ke department wita department yomira woni ndekirite 2.5 kirasi na kina na woni kirasi kiu giakwa gitakwa mwanka thaiji na ndataka supplementary bo ndeterete kinya mbesa ira ndekirite cia kirasi na kirasi bionthe nte ubiona ugo kauga woni kauga ungi akauga karemia kauga na tukuwa supplementary kethira kirasi kira ndekire gitiaki na kitike supplementary mbona maybe kakitite inya ki pending kana kake ikunya next year na tu supplementary tutethia tutemikurukia bararunga mabau gonto yabo ne ate omba kuretora supplementary na nuije na makosa wogo kulukie usoke ukathete TV ni no kuona yote bya mwananchi ugo kugo represented oweza aranje ote represented mkwoni o represented Ameru uweno ikamete budget yes no nere one blog Ameru ya logi 24 million aje bagima mabata twitandene okay akwethro esa ari no ameonere no ndukomboria ni tondu ndarere kuria supplementary wo representative wake o otro amerita Ameru supplementary woni kethra kwe mbesa cia kwambikire ndekirite ndina wond ntete kerio kalukia supplementary na nkiona gintu kira ndekirite ya kiteku na kitiki supplementary na kitathithwa kuna nde iko masanji kinya babu kira kuwa kiteko thithwa kire satati kinya MCA sibo changia Martin no kauga Martin bure ini mwananchi lware because asora baba ko ni waheshimiwa so mwananchi ariwa kintu kia mbere biotuma budget ye mwaka yo ithoma 13.9 billion ne 2023-2024 ithoma 11.9 billion. It is because difference ye equalization fund ira yongelekere 800 million yake mbesa ikyo TRIT implemented in the previous financial no kinyo eta budget ya assembly kurukiri. Actually I was reading their own budget yo bakologetie kwenera tota own source revenue na and own source revenue embere ni cash brought forward mbesa ira itatumikire isoka ke county revenue fund the CRF na thirikari ni elewe kamenya sometimes July yokinya either because ya county Emero itura na war zone mbesa ita implementwa so anto atunyima anto bakio mbesa ina to baoldre to kile mwaka rito basokerie so mbesa ira moshimo monda kuira ke mbesa ira sitwa cash brought forward na batu sithiatela na buindi batu sithiatela moshimo Sara bukona mbesa unitumikite ari batu kuthira so ankwenda kuwa budget ete ongelekete ai nonto imbesa si ongelekete muno si ongelekete 800 million but ko mbesa si atire last year na si brought forward and of course one of the reasons you on top on area Ameru ibo on to kotare na 100% absorption rate ya budget mbesa si atire keviata ikam brought forward so nankwenda kuwa tukorania ni nonto budget yongelekete bonene imbesa ira some of that amount imbesa ira number 2 Martin nonto turaro andro itukurwa inkwenda kurika ni Ameru ntubumwe Meru na nyakenya ite operate in isolation mbesi ito ku enjoy thai nonto part of our budget indona funded tukaolo thai tuna kintu kitwa the Trump effect
itukuona America nira withdraw from the World Health Organization. Na part of the money raba tutumara ke programs yetu cia inya county Emiro 20% indona funded. No kalolya donors baba bangiba uma US but you my European Union kana UK ka those other countries. So nankwenda ku ontoturaro watu wese thana mbesa iso kana siendelea wita forward over time this money is going away ile toka implement na tutiere miaka ile ngongere ukare mbesa igachoka no tunya thaiji kwina mbesa cia municipality na isia ndona na thina yetu ndoa yetu kura tutikutegera nya mwananchi na kuyabati ku benefit municipality yetu Emiro kwina mbesa 400 million isia ndona batu MCS toringite maita yangana toringite bondi unde maita yaili na inyera ro ne yathatu na itu ije poega kwe tore imo tiare mwanka December to ta recess to ei mwanka ngai tariki 14 mweri yeli ikio kinya bondi ewe ita kuruka umenye mbesa wi guchoka na isia World Bank na isia ndona kwa uthe na imwe kinya batu to MCS to represented mwananchi it is very painful kuona woni ndoe kwa na governor iga affect kinya mwananchi Emiro mwananchi aya affected na mantu ate kumenya na mtoro utoma affect mono i representative wawe uratumite demo ibo bati kurwa na mantu jara bokurwira alafu ya kinyara kuona naye ya mantu ya mbesa hii si antu ichoka ukeyoka thithia mwananchi aka benefit batu tukendelea kurwa still mwananchi akiona akira bati kuona mbesa yeu si guchoka ikyo keotharwa MCS 400 million ino echoke at least ya guchoka tikera last budget no celebrate gwethira absolute orona kawira I celebrate top 3 the most absolute the budget account I top 3 orona nini umatini bila biotoria absolute choka ile bila biotoria mwenda utegera budget mbesa yusi ari carry forward mbesa wiri o mheshimiwa mwenda nio kirasi gyaku kiri urathingata kita kija we na budget wate we nyometaga ki soft rugora u to ire we na budget we na yo ki soft copy rugora to ire boka preach waini bokitha bokenyinya roje mwe bede ire roje chokere no tu kawira botibe chokere kawira dada ndi tona celebrate no absolute mbesa I top 3 in the whole country get and governance. Number 4 kintu kira ko happen in this county Martin kira githerete ki happen just go with their papers mbechi ya absorbo so otemi ombera atire oni ombera irazi byakwa bando mbeche irio maradazi yaderwe mbeche ira absorbo na ira na ibonto ndira mheshimiwa absorption rate ile euro na ibokuwa kutina maendeleo mheshimiwa kwa kangeta kutina maendeleo utebia kuona bio point uori wa kutina maendeleo kinyira asi utoke na budget yeleu na absorption implemented euro so no MCS ibare implement ni MC absorbo mbecha ki executive kwena waziri kwena chief officer directors engineers inspectors kila mtu is it ingoye MC kuyeta absorbe chakana weekend development implementation mere mwe ntemenye MBMZ enda ro mno ikawira mwangaza ethira ariara I don't know nteko mane MC akurukire budget to zara utege ndukinya kimotoringa ndike akawira mwangaza mbunge tuwete budget tukura kubwithia itobuthire budget the second budget tomubuthire budget irawe ngwenda wengwa tutachijirive na koma to zara aria tomukurukiria budget then kauria Martin iwoni ende amani engineer inigeta kenda mbabusumbecha nya ni moto ario wero na twiri Amiru wero turega oganga ya Amiru Martin re ndio mbere kare ya nafasi ango dosoke tu man is a point of fact according ke report a control of budget eriwa mbesa ira si umre mwaka 2023 2024 si akila 2024 2025 i 839 million 377,000 development combined enonto ite and divided mia atiwa kadha ni development this amount si andikisi on the collectively cash balance brought from the previous financial year. Now who is to blame in that case? Both the MCAs and the executive. No to wowe nuije ne onto ndawa MCA kinya oni imbati kwethwa ndeo okethwa no kwetera kwa kungwe kare agwitwa na monka ya kinyegi tare mbanje tienge weta kuthithwa no tathiata na story untaigwe nya waretie kawe ngwera umere MCA to kopiata ngoe MCAs ko representate anto we na ukithakene
I thought that is representation. Representation. Ko tumba ko represent yanto mwenda. Wewe uliokurukia budget weta kithe, wetera budget ura mwananchi noe akarinde na wetera maendeleo. Wewe we na right. Ikuno nto otekinyela ngavana department ireo ore okinyela CC weta kwa chief officer orie kirasi kya kwa menyate bi otebio kwenda nyake ngavana buru nora mu support ko karo mu support kirasi kya kwa ri ntakiona ndekire mwaka jona ntakiona ku wethro oteta kuria membi ikichereri kanambi na we yo raise issue monka mashinani ureka kwe yo meres dai kwina rago site ara ine obati kuria na nto inyana inchi baku bakaibwa na wowe mbanjeti ekwinkwirire ringi ote mbanjeti without MCs without executive ke mbanjeti uno bati rira mbanjeti ya assembly without ngogeti yaku cionthe ira wonete ichiriti utebati kuyokia supplementary ro me align into byaku bite au byantu baku matendereka yoka mwananchi ndiriwa o yes mukoro na mwaguru ndrene nja bakarwa ana bati wasi bya kurea baso bare awita sibitare mwana ara awita skuru ntoba uniform ai no ntonto ba kwa diate executive na assembly baro au ndre mwananchi 839 million ekwa yaso wo tuiburuite ndanye barabara yakwa ni maten ndanye roe ekira sibitari cia kwanda hawa endeleni bukurwa nariko so that we can move because ote progress to kona Martin. So 839 ye no we bati kuurwa ni tonto echokere. Is it the governor kana ni MCs? County government definition yeyo county executive and the county assembly. Iwo county government acte ku by the way. Therefore na tatuka separate antu bo baile. Oteumba. Matini. How do we? Tinya mheshimiwa na guru itokorongwa. Na ito kurita kwira ameruma na tukamulima no theri ngwe ya MCA ingwe wetwa legislation kubwitha sheria kana ukurukia budget ira tikawira akuruka kia executive batwi ngwe number 2 ingwe ewetwa representation ko representative indobira mbita ke budget ya nini ya program based kana itemize ndikiri tendera de tende kawira ate kumenare ini kumenare on the representant bako number 2 igendo ko to oversight kucheka thirikari na kuaria thirikari tu itabweka ngwe ya executive ni implementation unia kuriara ya kama shuma zara kumya kwena mangangi ya kurambia no ibonto mbere mbere taweta kupiata na goria biego irasi byakwa ramkurukire mbanchiti bate kumenya kwena implementation ibagurite wiki murandi ara yugurite kwetha yote data yuri na oni matini ntewe tia nondo am not nte staff county kenda mbulemo nondo mbeje ikuro tumereka kembanchiti randa kurukirie it is upon the governor na executive wega kuma waziri chief officer and director bonde kuinama kwa blamed ni tondo assembly ya kurukiria mbanchiti na yauga kirasi kiki yako gachukuru fulani ward na fulani na gitako no ndo MCA atita wakarewe no ndi no to wafirinda umwegura tu wake tunenkrombeja turia waka no executive ina mbeja cha waka ndambotethi no to manto yuyo kuona yakireta kucha ni nyingi akambotethi okay ya kwithirwa MCA yote no play part kire kuthiatia mirandi kana wita kuona nyamba ithe tukayekira rieto kuthiata iwo go make sure kintu kira ndekire no nto wondi merwete na wondi ithatu kintu kira ndekire ikyo keke budget yu kana ikengi ukethirwa wote na maana yu basi ko kwira mumeru kutene nyanindie kwithirwa kwina MCAs kubati kwithirwa kwina executive na executive ne teka thinya kintu kita public participation ko kwenda mera wogo te tayari ku represent ni umaya wegeta monka mashinani ekauria mwananchi mbi mwananchi noe aetherwe no aketherwe na direct contact no tu yaka MCA kwenda guchieberia o yate na right ya weta kuona kintu kira woni mbekire kinya munda na imbona weta wiki anto munda ne bakibarwa no eto batweka twekerio kona kethira uraba ukuberete no uba kuthithia ku mweshimu ukenda go separate muno wethia wowe na ndino tuno kulukirie budget imwisho mathata yo kureta thai kethira no thitherio gutoma tomya maendeleo ya antu baku nte kuona kwina makosa na niwo bati kuthia na niyo ngoyo thuriro we ya assembly failure to that ankori atire on the flip side mturano wa ingwe ya kuimplement manto yari ni tonto ate kuimplement no mwanka olelwe keto na kutangwe na ate kutangwe sometimes mbanje yango ile mwenda kinya national government ikiona MPs baitinda ko president teka bethero bariti kana tabethero bagite ngwe kurita
kinya bwatanirite 100% kinya wogo nonto niongo eku obati kwethirwo keno asia that executive every day nonto it is your right to represent yanto baku into byako bieko ako makosa yale au Mwibu mwenda aremi. na ibu na ndio remi na te mwenda ake Re mwananchi ndio ria u kama mwananchi assembly ne kulogeria budget budget ni erere kwa line with the 45 million leadership ya assembly na the executive iba mitre kwa control of budget na nonto oversight is not just a responsibility of the MCS by the way at Kowan eriwa mwananchi no supreme the sovereignty power sawa ende nonto mumero na lweletie na kenda kumenya isasa ibwetre kwa control of budget ai mbesi ya nabwera nire ni ondi ni bati kuona ni kenda batu twinara na tu bawata cia kurinto bietu biereko ende ndenda kumenya nya uni when they want to the control of budget imbesi ya na cia ngiriero in the current budget isio sieta keyword this particular financial year. Yes. Matinire do kare mira cia ngiriero ta 6 million orita masare development ya 33 million ni wita wondi but matini oni kiore grangu anda kuria mashuma sara ndenda kuria nonto mashuma sara IMBA ya kawati na responsibility ra denio kana baraba ina wond nonto wate na wond ndenda muri angwe keri assembly ni riku nonto akwarire muno mando ya kwa iras kwina major project but the iras go tala 15 million times I mean by the theatre wond in last budget 15 times 45 imbecha kidogo sana ndio binya 1 billion I think so kwina other development itakarikire chegurite okarika yaunda tala ya chibitari ya Meru General ndenda kuria mashuma zara ri ingiwe ngwekere niri kundene mbungera ikya kwithira ate kone kwara makosa kwithira murandi otere implemented ona kwina makosa kire executive na ri kauri executive we bazara ri ilazima turiero to imepushi twathaki no ndo mbizi bethe ko president na ndo tukathaki wakawira mwangasa kenda implement budget 2 billion 3 billion kenda implement na ko inore Mheshimiwa Bethu usiekiri cia sibitari ri na ta cia twikiri cia woka kitchen I don't know na do mheshimiwa zara maybe ibyo twithire tukirwa iko na supplementary budget ibyo the supplementary ibyo to bako thithia budget ko tena supplementary aria oma tikira ibyo twithire tukirwira na kawira na tusara sara na ari mustari nombere kurwa na kawira mwangaza na kwire mbyaro ya ira na kwire nonto ndari mustari nombere kurwa na kawira mwangaza mwenda Martin woni kinya supplementary eje twathithetie inda bere taboria atiri supplementary eje ibokuwa manto jaja mbesa ngase sibitari ta implementwa anga mbesa cia na ita implementwa na supplementary te kweja kethari bokwenda na ndikenda uma bobumira na buma kina everybody amenya tekeni na supplementary umekorokia no ntorabo mekorokerie ni align te mabira mbesa ira ciareo fikiria Tide to akolokeria oni oka totare nene nio basi totare nene tu vele ndo kauria mbia sibita no to isi yere na to online tato weta no mana na matini akwera tote ya kwa area mwananchi ya thirikari na thina iwoni na wewe mwenda no to thirikari yeta kethira mbesa ititumirwe woni endetera ndamya lainira imi ngocoka complete yani weta complete thirikari ra Martin onire Martin ote ya kwa line ra budget saa ine Martin oteri nyantu ko emwe kare nikandirie ote nyantu ko emwe budget ya assembly menyo rongo bra twaragia twetete muntu nara twariria media teguo tukaria na aru tukaria fact oteta wa line ra budget gikombe ne ya chai never budget manto ya rita ni kuma kwa executive ya kaya KS assembly akarandhe kolelie kaura divioria nete akolokia so wowo kayo kuona onto bobo ta thithwa
nonto bobote bui onde MCA ini representative neke nonto ngaeta ndiko stamp manto nonto ira igwekera stamp manto jera turathithite yako bua ende tuthirie ya ito stampere na ndi tukoria kaire torere keki itorere keki mwenda reka koria inere mwenda karibia wire from the start wena kio ni a battle of egos. Martin uni mwambiririo ya this discussion Mheshimiwa Mwendithile ni member of the County Assembly of the Thanda Assembly of Meru. Mheshimiwa Sara is member of the Thanda Assembly of the County of and this discussion iro kuona imbabirire na kuwa kinyabo benae makosa. Kwa hivyo katwetikanire proven as we move forward with this discussion. Okay, akwethira antu bale bokaranthi nyumba mo bate wetika. Na te lazima gwetikanire manto yonthe. Lakini kintu as sensitive as the budget. Bote wetikanire. Iwo onto kwirire batwire kwetoro uyu kuntu gutwa machenge ito changete milioni ithatũ twabwithia arambe tuibithirwae barabara tuingwa inkangeta wo. It is very unfortunate because representative beto bara twatumire wailiba kurwa na uwa kurwa na isasa wanonto some of us na nkea kwekiuria mwenda urie Sara amoria abangu eguniriku. Martin, one of the greatest challenges with this county na nkawa before the end of this show ni antu bange beto nominated, especially bange batore kuma 2013 17 18 whatever mutu atiromba kare yako gitewa. All right, no, it is Angori Martin nominated Angori Martin Sara Mheshimiwa Sara my friend yo utokamena niroa no nto number 1 ugakwire toteomba komblema ngavana na manto jonze toteambete komblema assembly. The failure of this county first it is County Assembly of Meru bweja bwa kinyanga mbanje te yethra ne kinyangi you have a right te wetero kulukia mbanje tunotithie kila kitu umira mindiene utebio ratethie mwananchi yendre ekarianirwa nwe na inda woni ankwire mwenda the fact na wenda inya no kuonia na evidence inda ugete utweta kinya na budget ye na inya toeta kwa area Mumeru ara kinoru kitoro kinoru ara inda gwirite 45 billion kimbanje tiona ndamona itombika totechiona na inda berete na ndabera no nto gwa video committee of budget ndemo committee bo baile na inda iji Martin yankwire kintu kira twena kia la ende wende menyo tena numbers no ya ora mwenda thai ora kira kia tia kwire kira kia atomire menya na kirare mwenda tia kwire ukauga lakini yote mtu wako watira mwenda Martin kinya Mheshimiwa Karemi akwatire auga batu twitikanire kimbudget but ndenda Mheshimiwa Karemi kwire twitikanire kimbudget budget ye kuthai kinya akariba kange tabaki uthambecha pecha kubwitha barabara Mheshimiwa Mbiji na ikrita mbecha barabara na itwetikaniririe mantu a budget ye no the budget tutetikaniririe na kawira mwangaza kinya the second budget na Sara reo kinya na atira abwithia na imbio thuma mboi twetikaniririe Martin bado toro kurukiria kawira program based budget ye ina development cha 33 million iri yeta mashinani kawira na yekire kirore wengwa wikira kiroro ikuona nya tuwitikaniria no ndu ari 45 tweta controller kwarema controller wete ni bwaraniri timu ya uma kawira na ure oni ngaeta na ndikire barwa assembly wa oni ngaeta negotiation na ndetikiria timu ya uma eta negotiation yata negotiation tikira yata negotiation na nyuki ewe ta negotiation na nyuki Martin ibangirire basa through that 3 mbasare na I mean that 3 mbasare na 3 development na mbeche utwekira maendeleo na maendeleo arato saini so ndenda kuri na kawira saini na budget iko control of budget ndenda kuri ya 3 Martin Mumeru kwa utwika atirona development utum blame still Zara arenda kuwa ni MC nande mwenda no to mwenda ni byaka blame mwenda oni ni etharie si wa faida zero wewe nako betre kigera ni mucokerio wa na ibo ndongorire ngoe gunire ondo rware ote MC rware garo waziri oni nyombe ta waziri no mbetero nyani murungu no antethi ta waziri ugu rware ote waziri ende rware nte waziri kankwaria uma no budget ye itu amethithirie unde mukamite o budget na mirandi ye yonthe itwekire na etha iji ne kwita nende yambiriria wita ngui tukethira tukauria kiuria ngui itari twa ni ciari to ciarikia oguo kuwa
lakini budget ya 15 budget ya 10 ya thitha wi governor na MCAs bakari uriko bakari ou lakini ndigwa MCA are yako nike no ntungavana otathithiri na inya we amethingatire monka to the letter monka thiria ba kintu ke Mheshimiwa Karimi nduko mnyembeche ingeire kusiachoka cia mwaka yu because ontumbe cia mwaka ciachoka kwina kiuria kia employment. I understand ni kwekiri milioni maana ya 11 kiri department ya health ya ku promote na kuandika arimu na madaktari baya ni kwekiri some 90 million cha kuandika aritingwe department in I think ya education ECD ni kwekiri some 8 million cha kuandika hata kiri department ya agriculture and some other so kwena mbecha zichi kiri cha kuandikana na governor na county secretary bawire utewandikani bubu kabwithwa despite kwithwa amount yari budget ine na budget governor ngwa sainire na nedi drone kinya barwa ya EACC so kinya hichi achoka because ntikuona baitekaniriria yeah. Now, the challenge that office in this matter, Bwana Martin, na uni kuri untunkaua na turi atongoria ba Meru na unte inyantiri tao because they know I'm Malinda in my own right. Itoku need some sense of honesty. I think if I to turi atongoria ba Meru for sure, apart from a few, ma ito kwa a bit dishonest. Now, kintu kembere, ndre onditendi. Irira weta kuonditi the process of employment. Kintu kembere, weta of course uka approve uka ensure mbere kwena budget. Number 2, uka ensure kwena kintu kita wa user request. Department yao bikandike kauai itukunini madaktari ngiri 3. Education bakuwa twina short injiarimo 5000 pa ECD. Bonde ba 400k obara ende ba kuiba ba implementa which is the executive. Executive kandika county public service board. Service board can be the process. Now the challenge we have here, Bwana Martin, wara assembly na executive ba tuitaniria. On executive na service board iba haruire tenne. Baro amonka at one point the secretary aengwa ikawera through a letter, of course reinstated through the court. So you can already tell how still kwa antobaka umi in the process. Na it is very sad, Bwana Martin, that today ito kwariri about anabeto bakeya era tuta stray bullets cannon ford of war, and I feel very sad not to, of course batu to batu possibly miaka yenge will be out of the youth bracket but muntora to kwariria ande kwe mwana omwithe na onto wana kira sara batura no represent assembly. It is because Sara as a lady mwekoro kana muntu muka na mu youth wo asia still letaka wendara akura tukiariria employment era. It is in the same way twamuikerie mwana omwithe wetwa kaste onto youth employment tukwariria we need to separate issues ya Bwana Martin kenda twirana how sincere are we as leaders. Mtu ina degree osavete kinya task force national government muntu bru en experience yotongere youth no to nakwelo because she's a youth but makosa yake manene ikuromba kura aka number 2 asia kura 145 na basara baba kuwa ba assembly ba represent women all of them apart from actually Sara na Salome Mutua baure kamwana kaka kaleke thiata. So how do you stand na nato etike okay expecting rem one inching what is your moral ground ombera atire cast mu youth ato deserve employment qualified ending kwendo kwandikira onwe kakwe na mwana mumero A na B na C oro deserve more than the other. What is happening in this country ndenda kuwa akiatire mbesa siona ni bati utumika. However, this matter end up in court. Nonto noko na EACC ingiliere Senate ni ambiririo someone eventually someone may go to court. Akaua by the process yeni batinya kwa thiata kulwelo ekelo na beta court na ya muliwa mwaka yokuthira as you say mbesa sie thiata sesoka so ninkauru andre mumero what should happen. Itore tutathurere tu atongoria be a battalion of army. I don't think Meru is a military camp. Na ate kukombika ndenda service board barania na executive ikenda mbesa isia employment implementwa because au ni on tato siria sio the two arms of government
na bakara kwa if there's no dialogue utibo kukiendelea no mwaka yukathira mbesa cia atia isoge. So the assembly did the right thing na kwa approve budget na the county public service board kinyayo a right by the way to recruit because yo nyongo yo i executive endre korwa maneka watire aito abuthanirie user ninsieto ebo to recruiter ende uniende mithilo nkano ethetia atia iri. So the only thing that can resolve this matter in dialogue, but the question is, will there be dialogue? Sarah, why are we not in? Kiuria kiu gucoka nda urako karaki kwandika na Martin ni department ne yandika baruga ki county public service amerito kwenda staff banona kenda neo county public service etaendi na kuandikana recruit department ire yagitie ni thero yiye ina kanya na ni kwenda ntu bau ne kare ya misara. So kethira bo botejire batikaba onere nyabongwa county public service iki ina advertisement bachionera na umitandaoni na kirake kura irwaria na Martin Nchoka no dialogue Mheshimiwa Sarah thikira ndirie. I have read Indomet County Governments Act section 63 I think section 63 ya County Governments Act ni aya ni temitaratara ya bura public service board yoba kwandikana maita ya thatu either chief officer atume request kana clerk wa assembly kana public service board on their own motion. Itwari na I think a week or two ago nitwari na CEO wa public service board na tuonie mwanka baroira baandikanirite na chief officers wa health I think wa agriculture and some other na iba bati kwethwa kinya bene karo na county secretary, but county secretary atetire, so they discussed and they agreed that they're supposed to employ Martin mantu ya kuandikana nuko menyotira tukaandika muntu kuma Machakos County turi andikana betu Bamiru woni kira mbenda Martin kintu kira executive na public service batewetikanĩria ibetikanĩrie mapema ana betu baandikwe no ntu number 1 iba kwagyu kinya kwina anga wenji bilere iguru mantu ya jau controller na andikite baruga kauanga tunyije but as long as ana betu baraba kwandikwa iba Meru County na otero tugeta kwira na kuraja county public service board na executive department ira ikwenda kuandikirwa antu babati ukarande haraka sana kinyethera irojo baetekaniria bakathiria mukuchanio yoyo ria ana Bameru bakambiria kuandikwa mwenda lakini tugeta utwetete twiya weta na kibara kairi turikuruti ana Bameru bachoka beya kwambiriria kwanga kairi na baruga itina misara iba karende baranirie ana Bameru bambirie kuandikwa no nto ibathomete na ibathiritie ngui bathirite skuru nke yake au ke manto na karimi tote pretenders kan koire kento kira kiara yende county assembly na assembly chonde in numbers ko okay akwethirwa wena cast ivo aterwa kira ke babu ke aburingire I katwarwire ndweka wira ye ya monka kwa affect muntu tena atia ya karimi ye ya kwa affect muntu tena atia ya caste oro thira swinya ikawira mwangaza not caste not karimi lakini wowe na ande torerwa kwina karemi na kwina ngavana torerwa kwina muntu ombondi baraba kweya ba mbondi to bakagwithwa tukorerwa kwina muntu kiumbe na kwina ngavana kuto bati kwita arako kwina ngavana kethira ngavana tukurwa no tukaworwa na ngavana wengwa individual tukarea kupanish Mumeru tena atia no ntupwa makosa ya ngavana kawira collateral damage yes kidogo tumwenda no reta new information dawata that secretary wa board na user needs ibaandikanirite na establish there is need if ato ikware na that agreement and there is communication the executive will have no option but to employ. Now the only challenge na Mheshimiwa Sarah can bear me witness. I remember in the second assembly kana in the dispensation ekiraito kwerongo isi advertise na I think there is a pharmacist, medical officers there about shortlisting ebwithwa anto beta interview na process ya thiri rariko and I know a number of them beterete nyakura ukuluka kana ikurandikanirwa so challenge ra yomba kuyira bwana Martin nika process yomba kwambiriria na board along the way ekastifu number 2 ukuandika anto
oba barua ina baeta to ke executive bakapsobwa executive ni ya wende baba abwandikira baba absorb what will happen. You know, so there's a big challenge here. So Mheshimiwa Mwenda ndikumekithwa nukumenya the kind of wage bill. Of course nukumenya the kind of wage bill ira mero ikuria thai. It is way beyond ire kwendekana kisheria ya PFM Act. So nito ndobo ku insist still anto bandikwe. Whereas tuina wage yani tukuria michare mingi beche cia maendeleo ikani. Matini. Bara guru. Itakulukire budget kwandikana. Na kila mtu akaangalia including Mheshimiwa Sara. Sara rware entre kwa budget yetio. Kawake user needs itare chiko in department batare ba go request a public service board. But the other day they give a quote in budget e kwandikana. Mwiri na wabo format your budget. Na wa TV ne wel. Te budget e kwandikana. No te budget na nyaka wera no bo wira ikanso rera bwana ukanso. So bwana Martin menya kiuria kira kireo yezumbure kuria kwichimbira. Kuni bendare mutura kuringe tuma muno na ntendete kuringe tuma muno. Kiuria ngombure kwichimbira. Sara imukamito budget. Lakini kitu kirake surprise ite. Na kare miamba igulak ni analyst na ICPA. Kiuria kirake surprise ite. Every year tato dia budget ujo tato dia kumande utonya assembly. Budget ya salaries edrite kiraisi kiongeleka every year. No kama budget ile reitia. Ngaichuria kiuria bitomede mbedane a lot of zeal kuwa kantu bakande kona biatumire assembly to allocate mbese chi employment. Kinya apart from budget to allocate Matini kwegendo keto replacement. Oni ndare staff wa county. Assemblera Mheshimiwa Aurelio, Mheshimiwa More, Mheshimiwa Mwandali, Mheshimiwa Sendikei na oni ito staff wa county. And so many others. In before tamu negreto me adene sub-county hospital 2018 iko arena 4 medical doctors, 5 medical doctors. But today no more iko asingo medical doctor o more no tungatira ta sub-county na no wage. So bwana Martini okaile anto ingi be extra service for reasons madaktari want to buy the bagenda for promotion nambi na ito buy kirenda cha promotion 211 million na to buy the bagenda ko resign weta for green na pastures na mantoma ingi na baraba ngeduru other causes iranto buy the service in debt b mantoma ingi lakini other replacement evidwa na we atenda budget kenda create budget evidwa na idonda uatere bando no kambi no ka budget salary sedirete kiongeleka. Point number 2, mwaka yotra impichi kawira Mwangaza last financial year last year pimo vitu amu impichaira kintu kwetwa manyo pero ibare to 100 million na manyo pero bejirete che development ijari current cho translate ogere wejimbi na becha ira ni bweta ko dachi andikita na bamiru anabaina maratas ando chedra babare yacho na anto batina maratas batandiki legal in the county government kawira are jobu court mwari yo July, August na September atumereta 22.26 million na manyo pero atare kabando tumera becha na kurea na mustari kurea becha kashi antu bakiri abakashi becha ichonde chidrite yogere kintu kwetwa wage bill ketu kuira. Point number 2, batu tukibanga budget yepa na Martin ito reduce becha chi use of goods and services. Sarah was there inyinge to itangire ki department kenda tombo create becha cha development na becha cha kuandikana. Sarah was very key in budget making process a last financial year. Na to becha, there is need. Department, there is need. Only I can tell you there are so many ECD centers. Ite na arimo by ECD. Kwa tuikache rivande kita arimo bongwa. I can tell you ote mwana waande kwa county health mwana abudeti health
na ibo ntutukwe turawire atiri itutenge mbeca tagwende chingi ndeje cha kwandika na itingi muno ana bamero bandikwe at least me ana batoro twera tubandikite county na kwina need there is need weto the dispensary daktari numwe nwakwandĩkanĩra nwakwaya na ndawa na nwe na inya ntimetha no wabuthe gĩthimi kana hata ukarawa lakini ukathe is a single all the staff amanite a whole facility umwakio so bana Matini kawira atebulete kuendelea push board no ndongo yeke ikwenda kurwa push board kwenda push assembly the other side kwenda we prove that she can fight bonde ga kwenda legally na mandate Martin yako start the process no ndo na mandate yako advertising way let them bond advertise na the interview na hana bandiko bamero ndiko mearende ene kanini athika o makawira atu 80% ya youth bamero bandiki ndene ka something ka circulate ke mindi very quickly kenda tu oni mbwire ringi ana bamero ibandikwe lakini ana bamero tugeta na emotions no tubaturinya mam twithithia na emotions twija kunenkera ana baitha barua tukinya nara naku mesara ya were ya ku implemento by the way na barua itinambi why we did not implement no tunokuona kwina nkucha ni between the bond na executive so kwenda process hii run smooth ikyombugire ringi Martin ibaranirie mbere na betikanirie boya mbere ya na bantu batereta atia kunenkero baruga executive niyo yitandera yambiria kuanga batu tutawite mantu ya yeyira bonge mantu ya Manuel Pero Martin oni nde mu member budget no tukiuri ki ukiuragwa na kitiona answer ya maingi muno na itukikirite nyakiri impeachment maitambua yonthe ya twathithi impeachment ito etere twakaranthi twi members ba budget committee na assembly ye ya approve togwa tunenkere bond no tumantu ya wandikani yonthe ya ikimbondi mbondi to miuria mantu ya Manuel Pero ya angayo itiumba kinya wita kuthithia audit no twite na nya mbeca cia kungana cia wita karande kuthithia audit na kuandika report chao bagita atia bareta ito etere aendi to anenkera mbondi 50 million kenda bathithia haraka iwezekanavyo kiuria kia mantu ya Manuel Pero iba ubo bareagwa Manuel Pero kakwina ghost workers na ntubatura ku ghost workers dene county to abera bathithia forensic audit baturetere report ye mantu yo jonthe kenda kiuria kiumba gucoka na giacoka inya Mumeru na Muringi kura na mwananchi ya Karemi kinya we amenya uma kwa mantu yariko ya mantu ya kondi lere ona kiuria kira yake acoka boya kambondi yetu ethithiura yaugire kathithia irete that report nemirete haraka muno kenda tumenya aranya metete atia iwete nyungu tureka kuria tukiura na security kiki mheshimiwa Ithili ariuria how come budget ya michare turawitia every other time na kuria ku resign kuiba kiuria kiu kia misara witia kitaia no tuba mantu ya maingi ya nyamantu ya taxes hizi kweja na promotions na tukuongerwa misara ikwitaia nyamwenda na ye annually muritingo thirikari nongera wa automatic otare juitaja na kinya assembly nyawe nongelawa deonde no ntunya assembly ikyo kiurie tora ye no ntu batwe salary gweta igita cio mwaka lakini o mwaka muritingo thirikari wonde no mwaka ngelo mbi musara no kia kwethwa budget itongela kou no keeta wenji biru igita cia na maendeleo ya eta atia ya Kenya kou factors cia gutuma inya misara nini yitia mono wenji bill imwe inya kuitithia misara eu kinya go promote antu na mantu ya maingi ya tumea itia Martin please bere wetake mwananchi uni kuri ntunkunda kuelewa kidogo ito kuandika na betu which is very good through mobisi na department ye na kubutha replacement ke baba retire and what have you na rira twari in the second assembly and Sarah kana test kwe bill to akuru kwe very important na ne lindreke establishment of the Meru Youth Service because it wakira tu wateana bonde bakaniro obisine ne iba kuninda at least ku gain skills ikenda some of them basiandika na in fact that service na very successful nkiloli budget ya mwaka yo that youth service Meru Youth Service ya allocated only 10 million as at thai 10 million yes okay 10 million ende kiuri yako ikimwaki na bani bo batukulukirie budget my good friends here
what is happening with the Meru Youth Service era nio ya absorba na bamwe eno ntote bonde bakanira kuriko maobisine what happened. Okay, Mheshimiwa Mwenda atuchokire bu katuibwe naye natokuwa twina Mheshimiwa Mwenda Ithile minority leader, na Mheshimiwa Sarah Aki na mwananchi CPA CPA Karemi maoni yako uri ate tuma mpira na jua lazizia nasikia ni kama sauti inapotea kidogo tuchindire milioni ni Pius Arua. Hello Martin, salimia my person PhD daughter of Zion Sana. I support Karimi sentiments. Meru County MCAs are behaving like saints, whereas they are dream killers. These are the MCAs who failed to approve 2 youth CECs, Karimi and Kasti Micheni. Reason being they were overqualified. Too bad that house of shame made such a shameful decision. Timothy Mwirigi Arua, Meru, we have a problem. They have 3 roles: oversight, representation, and legislation. For 3 years, the MCAs have been flexing their muscles every day in the name of oversight. The other 2 roles remain unattended. It is a battle of egos. Where does that nina mwanya you are kuflex muscles na ku oversight nina where do we draw that line? Tutakarea kato flex muscles at the same time ito oversight. How can I answer that? We under flex your muscles. Although mera PhD math they only went under flex no, that was oversight, that was flexing muscles. Martin kindly request MCA BJW akuje kichungikia siasa aseme nini shida yake, sababu hakuna hata chembe ya maendeleo hata gani. Ameanza Kangeta, maybe aseme kwa nini anataka kuanza kazi lini. Kijana ya Gachagua Lukman Arua, walai Kangeta ward tuko na drawback, demerit, disadvantage kwa society. Imagine Kangeta ward wanafanya fundraising ya kubuild jia na tuko na full elected MCA Muchore, Machege, Liburu, etc. And I'm telling you niko sure hiyo potatoes land juu kuna okay tiko watabu ya but Mithika Soldata Ruelo Martin, salimia all our panelists. It is evident that the rule of law is applied selectively in our mighty nation. Our courtrooms whispers in tongues. Our county is bleeding economically. Nawe Kundi Mugira Rua, Meru is becoming the center stage of populist gestures, politics at the expense of sustainable development. Sounded bad for our county. Justin M. Clever stop electing. Okay. Nipiuza Arua, hello Martin, salimia my person, hiyo nimeona. Kasti Micheni. Finally. Arua Martin, say hi to that lioness Kariminjero, a brilliant and resilient daughter of soil. Meru County is not even ready for her. Franklin Mweti Arua, hi Martin, salimia hao viongozi sana. I can't support any meeting with the impeached governor. The other concerns, ask Gaki to tell us some projects launched by governor and the completed ones done from last 2 budgets. Nawe Christine Mwende Kaberi Arua, Martin, chonge salimia dada yetu Kariminjero, mwambie bila yeye Kangeta ward haitasonga mbele. Okay. Brenda Tueri Arua, Esther Kariminjero, karibu sana. Kama Wameru wanasema unatosha, sisi wanakangeta tunasema hata shetani ajisimamishe na malaika zake. Milioni 10 leo nikuja na watu wako wote wanasikiza. Okay, Kendi Trufena Arua, nyinyi mlizoea kupewa pesa munya lakini okay. Ute Gati Murerwa Vincent Aruel Martin, leaders don't need to agree 100% for development to be done. If disagreement can deter development, then our system and structures of government is wrong. Because nakinya uno de churiki like how come kwethwa kuina structures, kuina kuina budget, kuina ADP, kuina CIDP, how come disagreement ikatuma kwa kutenda maendeleo? Kuina chief officers. Yeah.
how come twithirwo tutina maendeleo? So anyway, hatu kithimo ithatu. Hello Wero. Wero le. Sorry. Hello Wero. Hello. Wero le. Hello. Hello Martin. Oi. Habari. Iko ya sana mkoro. Okay, mbeta Isaac. Yes Isaac. Kumanto beto kiongo. Kethiri Sara mwananchi na Idhile. Wananchi na Idhile waokethe. Idhile na mwananchi waoketheka. Okay, bombere ande koire ibwana ntopo balance ra kitunkiru are. Okay. It is very well balanced. Thank you. Kila mtu na kutaview sisi yawe. Sure. Ndewe iki uriki yakwa ini atire. Sara kwina umite. Mwenda kwina ati. Nino nto Sara kwina umite. Ita ari mbere. Nto kuona iba sacrifice. Be a very competent lady. Baba kiva ba itu serve. Kaina ba mwenda Idhile. Indira rivairi. Nada atopasubiri tumu believe na tumu trust that tinya saindi wengi. Take into kuiva kiri ya compromise name bi personality yake. Yorike mke Sara. Yorike ngeke ba mwenda Idhile. Ndiba uriatire. Ngwisi they agree basic be job. One is legislation, oversight and representation. Key party representation. Kuirogo wetabu akilukia kivi budget. Wakilukia budget, buke ya ringi, buka align budget tira na manifesto membi ya ngavana kana membi manifesto yaku yara wete mwananchi noto NCA give ya manifesto mwananchi. So, liaba akilukia budget ya enwe ya kala ringi. Na veta ba akilukia. Kintu kingi siura sirimbi taki public participation. Uita abo ekira barabara fulani. Kana sibitari fulani. Pwa mekira mbesa na buka uwa hivi pukwenda uwe wananchi anto uwe yopeti maoni. Then niliaba ke yako yaringi finance yengi nere kilukire. Pati yabe eleza mwananchi bamuira barabara fulani ila mwakilukiri kivile soto ayangire kingo disiento for example area anto kiongo ni voice two location. Kuina lusuti na bongo. Na itu atu kawende kile lusuti ne kivi barabara hili. Ruongo iwe barabara hili. Ndende atu itagi public participation ira ukaibu ina barabara hili tabu ndua iwe ikirwa mjaringi. Ndi tema wakwenda wari nikayikiro ambia maitayele kana nate kukara kana kasita ikarito ano ntutute yaba twira ko ingime kingi ndisiurasia ko muri kiongo kaunti umba ko ibano yere loan ai go ya loan mbesi usari current because si ya in full. What happened now? Sasa wo ya loan. Utuige loan wote kwa hilo ya yetano etangatu. Wene kuviga loan yeku maybe next year but one. Interest ya accumulate kwa atuika mulipiongo yo na usafa. Ta kongelo nyameri ngi lika ne datu. No kwa interest ya inkaire za loan yake serero kuriwa. By representative na tababati utezi mulipiongo ndio yabora kivelmo kiyo era town nau mulipiongo na imbi bana wite ngari county no asioyere kalone kenda ende pesa lakini kende akongelo me ingi oro no ntobwa mbesi ile yake idari wa na no ntonongele rembi intesira bingi na bio ni onto ya nguli sia for example kivi onto sia kuenja doi ko
kwina ndui mbinge cia kwamire cienjega na cia kwama anturu igutwibirwe enjega na rwari twara rwari kenda rumita na mashinani antu banwira misinyo ukethira kantu kindogo nti ya moto ikandukire na kinjiji simba wakinya ruiro itota kinone bwisio ndo yembe kwithina utinye ndo bashughuli akimando ndo ya yeti pesa yeah. That is a pili kupato hii kuibwa ingi anani na chembrota forward urinde wetu ya kuna ntuba ina vile ke na ntuye kaki yeah. na MCs totibati kuona ndingi ibarwe ubakara lakini kizibi bato tukile bati bitotile okay totekwenda kuyo isokaringi. Thank you Maure. Okay, asante. Thank you. Hello, Ero. Hello, Gichunge. Yes, sir. Aba kumukuru. Onimbuye kabisa. Akwe dongi buru. Dan. O mwete ndani kuma Githongo. Karibu Dan. Okay, mbere manketheria atongere bau. Boketheka. No nketheria mono mwenda ithire. Na karimi. Ungiga kwa iria mero ngethi ciakwa gwa ngamukethia ntuku wingi ambire kwira mero ma kwa mbere ni atiri Gichunge Sara ale auga kino akwire uma antu ibali uma mero county thirikari tetete bwega na thirikari county kawira na remi county mero na Sara gakinya kwithirwa Sara no ure au na mehali nyo kwithirwa na aretere gikawira tikukuga antu bawe bakona maendeleo Gichunge no na tena utibwa rungamite tena yani for example antu barabonde batwire gikawira kabanya bara batetwire no antu bara batetwire bo bonete maendeleo ngurukie bara batwire nuntu gataga itakia goke na makia gothai antu abakuga mbu na muntu uga onkere kuma ntu kwembere weza kunze urito keriria nombu kawira mwangaza ta angaranjire emwe ndene sentiment tari arete araunjira abo centru yedwa sentiment yonde angere ikwenjwa arafu Sara gakia uambire kuga muntu ateguto binga tinjira ciawe onwire ite kwenjwa mwende ithire no ntiba iterengo gwira yao yari yao beta bekira njira ile chionde na bekira maendeleo jabe donde bendete gwikira re ayengo gya ya mwende ithire weta ofisi mekawira mwangaza gutura kuthingata maendeleo secondary ukethira mwende ithire netre alivia effort ona ikwagirite mwana nchione zate 3 milioni ira bekire kawira mwangaza niki atikureta bonge nyabora burumete nyongo liko buru inya ntekwenda kuigwa Sara gakia ni atiri Gichunge ugatega maendeleo ugatega MTS Sara gakiba tindo turingira ndebe kaibo turingira ndebe kio monkera dai abo gotini rero mbete cia mwaramu ifiarirwe ngere ngare wake mwaramu tutekirwa niro ona muduri egoro icho peringo ambicha na kawera etinontu na kwenda maendeleo ina maendeleo jari last week betre bagwata na kawira mwangaza aja peza muduri beto ira angango bibia angango ityankenama pakonka awonkare imbionkira tureterari bare akawira kagita karambere bauma eza antu babo tonogia Gichunge baba gwita gikawira abo tonogia evera kawira mwangaza na remi thirikari mero na remi na Sara gakiba gatwaire batwira kawira na kumba kawira ate kumba natege ndindi nyoro ora ko natege Murang'a county ore kuthigwo maendeleo ira chibyombe chukuru chombe irekero murume kawira mwangaza na remi Gichunge na tukairania. Thank you bwana. Thank you sana. Hiyo ndo uwo gutethia mero na kubaita na uma bwena uungi lakini ya mero ibero Gichunge ara nyongo rumite na tariki 14 mama gakana. Thank you Dan. Thank you Gichunge. Thank you. Hello Ero. Hello bwana Gichunge. Ye. Alo batora kwa kabisa mukuru wawe. Ai kwa munene kwa kawali chandi kwa kumaga mbali karibu sana bwana Kobia. Ai muthano tuteketheria mwambio munene witwa mwenda ithile auketheka na mugutio auketheka ndire ate kwire muthano tia
bera mwezi mwo nominated mwire wa Meru County utengwe ikuritwa na batu mwaka sai ya batu kengu ondi kana yende isti ude baba tuona itu aitire kinyage ke public participation iko itato ya na baba ke tu kwenda chizwa kwa ya gas ya chindi to ya na ite na tu kwenda itawa to ya na itu de na sia tu skendoi lakini kutema kweli batu utevyo tuona bunge abunge baba wetu MC baba tari bonde ba MC 45 utewe unengeli bilingi kinyemwe uitangui kaba na remera pesa na mwe MC baba tari batena makosa makosa ninga bana remera na pesa umwandi wa yeta muranga orindi county wone bura irungu kana tethetie yeta akirinyaga yena yewe mwankenya yeta kwa mutomi njuki za kanisi batu Meru dina twinyo to mangabana na remero ningwe na MC baba witikiwe baba witakiwe tento to kwa masila ya wananchi o tute mwananchi wona kinya mokali ina maendeleo ya kali bunge pesa impura bwana Martin besite tawa cha Mbasari ili tukili kingabana ili tukili KMP besa chondelira ni toke lokila ke zikare nene tone ke dai toka kai Mbasari non tumbesa mtu haya bala kwenda alafu kurea kuandika antu na antu beri baandikwe besi ucho kwa kuipa pengete cia kuandika turi inatia itire atwe antu Meru ndene ya county Meru county 47 ndene Kenya atwe Meru county twikara twisia kyake uke muntu kuthwania antu ibaki manirwe ni ngabana o mama pare edwan tu pare unganwa na kamba bonde atwe ka hoti muntu mume MC beto bala bare rojinga ibaro be wo to ba ungite mukono na kula check ya kwa ba bonde nonto polisi ka ba kan bare ko ne ko ambesa engaba to yo mo chiwo weto to tala ya mga ya ko magaba na ro ba kuwa owo ja ka milioni yana ina asia itere na ba ya de tukinya ba de ya asia ni alwe winja ina asia itere re ya ka to ya na ka ya no dia ne ana de idiku alafu bunge napo ya moja renge manda ni ina tangible project ira tomba kuwa makina egembe lyoze kinya egembe mwiru alafu ederwale ni project iri kutomba kuona ni award yeto yonde pura twende go toba mana kana nyambero yonde kuntubura ngaba nungu aklera kebelao onto akebela ya aibo kwa ko ikumiria tu arede ya meru pa mana ura pa mangaba na ya yangi kana bia chake uri na sita onto dai guru ina o mweta dai unewa titira zake to anake nonto atwe ute maendeleo ndi kina ya kali yanga bana yona wande itendowe enda te kina barabara enda te kina mbi abwa kwezia atungi ate hanaje na tongeje banki ate watana irabo nika maendeleo akabwiwe ni muntu mwe ute watana la seneta ate watana na bunge ate watana na tongeje banki Meru nika ikoe kwa mu ni kwa kwa pizia ngwa atengwa na mbezi ina chu mbezi cha wananchi na icha kulitana tongui mchina bali ni anto na vera kabwe de lona lona ende una wita kwete yeri ya ta kwa kalire no to we te ale wa imusala aki ngaba na nai wona Meru ri ina kamenya mwananchi okabizwa mwananchi wa nonto betwe kiongo mwananchi wa Kigongo mwananchi mwana kwenda Mbasari na hata kamenya dine ntura na kwenda mutongejo wa hatari ni wananchi baidiewu bakiwa kato takale ule MC wetu tujere barabara kato takale ule MC wetu to kire na wati tari kato takale ule MC tujitiki weru kato takale ule MC wetu to akiri ati isindi ini ngala lo kamenya ona baie pio to supuru wetu na igembe isti kana kiengu ote ni supuru inkai muno ina alimu ote alimu bai ko bai isindi wananchi wao bakorea ina hapesa ucho sieta bunge mwambi wetu to agoria mbesa atobara baritaya na baje ba to murugure to ba to ba tanya maka sipe kwa to ina tuita baadhi to zintango atobena kidomo lakini buru izine tulingire 2022 ika muru kutona mutino ote bage bado mutino dene ya Kenya Meru County o tutu ya ka to ta wanire buru on to beta chia bilioni za tini kana potini to da na kai chi tangwe kana kai soka thank you yani on to buru ote beta chia maendeleo
ida kari ya ni tona mbe ni kuzeto kyoze na kuanga na kulinga yani kuanga tu kutona ku na ku kida ku mundere mantoba tonge bamiru kena ndiria nebere wananchi bamiru belief patu talana ko tala mtu kedomi patala mtu kedani economics kana kidai mtu kinya lawyer ede economics mno alafu na bokinya MC bako tala nominated patala wantu bela kedomo patala wantu bakedomi bwana mati. Thank you. Okay, asante. Thank you Okoro. Ati wiki game. Hello Wero. Hello. Wero. Hello. Yes sir. Hello Martin Gesonge. Yes Nchamba. Oneleta Kailemia Mogari Makoromone. Karibu Kailemia. Mbere nketheria Sara Gaki unketheria Karimi na Mwanda Idili unketheria. Ba uketheka. Woni ndenda kuga ukeja kwitha wina na baba ome wabaikia kirasi. Waba hesabu womba kwa formula nyingi muno cia kugeta nansa. Nkwenda kuwa antu muno Sara Gaki atwangaratania indikana impeachment mbere na ile Sara Gaki itwarinwa. Na ndikumeindiona etekenda ya au TV weru kwa iria Mumiru. Batu tuli antu babome tutiairwa na tukaerwa kairi control of budget na randikire baruga. Ndenda kuuria MCA bau bombe bakarinde au na kinya mwananchi yawe Karimi. Ukaya kwithwa gwita cibitari ya general wethra irienda doctors 10. Na daktari bairi. Does it mean control a budget kaka authorize antu bamiru badire non tuwa kuwa wejibile rewuru. Number 3 mano pero ne kanegwe na baba etabarandiria na Basara Gaki na bawo na baponda idile baryo owa ya tumirwa ni utumirwa. Number 4 okay ya kwedro bwari owe Martin tokonankara ngiri twakwira on tukwira ke mtu naye akayukia bia kwa bitingi ngiri 5 wewe na mbecha na wewe na nduka ukethro kana ira bia ngiri 10 unda nankanire ku ibyombo bako ya kwariria ringi antu baba aturo bitia gavana kuzilunga ko bakiromba mirandi. Unisu what I would like to request iromba remoka kwa atri aturira turinga akura kenda tutethwa na turitirwa ngwire retu ndikuona gitumi kia kwithirwa batwi MCA ta kulukia budget ya turao bitie kawira ubu burute wetekaniria bo na rongo cherengi na batu twairito ya Meru mwanga twakara ya Ngohondu were atia tuiba kumenya uma tariki 14 ibe etere Nyasara Karimi na etere one kawira akiana na batu turi ya Meru ira tukulukirite rai munturo twakarire MCA nobati president na chetu ibe Basare akalokitwa ageta akaona nontu no wichi ntura akawa kana katina eve akaandikira baruga akawa no aina thina fulani bairiro nyumba mwana akaewa fees lakini thai bajucha fees jaya na iro ilengona ibo kwendao na ndini shwale ibo tukaritangu kyo. Number 5 anto baiba ijira tutarira mtu tumutarae civil servant. He is our civil servant representative na mtu kuinia na mtu wakuinia always nona kinya vile nkoro rida utongeriana batuke ya kuji warombe uono ndo kwenda itirio corona dhiri ndiguruna hii akinya batu tulia maruma watu kirombera Meru dhiri tatukiwa Murungu na tuteke finally woni kidiri ndenda kugarira tutarire atongeria pakaya arombi ba anene bo ya Meru ndi mutongeria abati kwaria atawa bura kwenda na Murungu atutethia tukaritirwa ngugura kubati na finally nkithiria ndenda kuwa na nkiwa na ngika chifumi aliye kinya president urorungamirita ndiguru ya Kenya akeya kwa Kamurungu MP abati kuiva kyaragia na Murungu agatethia akatharimwa tukaritirwa ngugura kubati kede sibitari batu tuona sibitari chetura china dena barabara ora china dena then Sara Gaki ya tuira mantu ya kawira what does she mean nata kwenda tuira no Karimi na kwa ora kubati na Mwanda Idili atwira uma yandi Mwanda Idili ka atura kujulungara ya uwa kuwa na ikire bainyara uma uza mwanja
izalinda abatu antu batitari na atu tukorona gavanari no tututi na chia no tututi represent na chia kinya onde linda mashinani na imba ku represent na chia to bakwa ki MCO kwa itakikawira batu tu na vena na tivena ngu na meru ere akumenyaro kavire ekiri na antu bakawa unit linda sirengi olinda aina push on yewe MP ana push on yewe senator enewe imendine enewe na MCA enewe kwa kila kirio yakuzo orenda kwanjo wekirithia wenka you will die alone and we are waiting for that death on 14th March and wait to see people are praying God who is alive. Thank you Kailemi adore ari nyechonko Fidel Laprot, Megaboy Arua, advisor to the impeached governor should tell her to ensure Meru County residents receive lasting projects, not gumboots and blankets. Surely posting pictures of completely burnt is not good. Fair machinery should be located in every constituency headquarters with full working team. Services in Meru County hakuna kabisa, just because the impeached governor decided not to listen to what people want, but God will rescue Meru. He March 14, but Shida MCAs, they have now started putting money first reduced by numbers. Let me just remind you, Moi was the president for 24 years without the support of Mount Kenya. I hope you will remember 2007 election when Raila ran over Kibaki in an election which forced Kibaki to be sworn in at night, and what transpired thereafter. We should not deceive yourself. They are more than prepared for Mlima this time. Okay, tukari mantu badai. Lakini Ruare ngithikira Mheshimiwa Gachagua actually abunge ba Meru they are cowards bwabetre ni bwa na ina rejoinder Mheshimiwa ku wa Igembe Central Mheshimiwa Kele atetikiria mtu wonde aba manipulate kurwa na thirikari. What he was simply saying ni ati arona thirikari ationa maendeleo, yet tuwe ba Mheshimiwa Idhile I think inyipo kari kanisa name, right? So now MP weruwa atirwa na president nonto aachi maendeleo wake nawe nukurwa na governor which is some sort of replica wena watiku watarira na governor, so that means kwa kukutuona maendeleo. Mheshimiwa Idhile. Thank you bana Martin. Anto ngado kile anto wanda bari na mbua trimati. Montora mbote piante. Uni kambari werwa mantu. Anto baile bara mbote piante. Mtoto governor, mtoto president. MP na CDF, ma CDF takwe deingi yombo transform maisha yantu. Women rep ina bila ina bio. Anto bara batembia iseneta na MC. Pati nya dringi mo operate. Inyemo. So bwana Martin before nyengo chokere kurigu yaku anko example kidogo. Lazande leadership itware Murang'a. Na indirect na county government ya Murang'a. Na toita no tuenda hone ndio yape ni Murang'a ba na 35 wards na ke 35 wards obora wonde receive that merande 30 million na this 30 million mondoro the patron of this project ni MCA noe nyo eta muranti ne yo andeki yo kande kwa patron MCA but of course nyeri toranga bana rede yao no conceive murandi okota for example onto ya wondi ra twari eto anga ikiru yanga ko wondi twari MCA in 2 years ake the 14 ECD centers pia ko bru ye gro traso na ye cross ceiling 14 ECD centers na TCD yake itataniri yanga bana in the same ward etarura barabara
ikorwo erinyo korwo nontu irongo nontu antu kwina kalongo kwi steep kinyo ekira moram yotelika barabara ekathingwa na ekathingwa inya the other side na ekoro mbrencha tate au ndoterenga bana rura barabara u na rura irasi bingi biele na alafu manto amathomo yaita twekweria kuthigira manto ya kang'ata kinyare mibago wambe una country kwena kandi ya remi kwena kang'ata kia I think wama tini kwanza no interview ta kang'ata yes sir kwena kang'ata kia country anto kwa tukanto ba combo access facilities I mean all the services through that country na is very efficient aura kiando in public abauria randomly mundu akawa na tatekete ikandi kintu kire ndike nguririe muno na kintu kire ndona Murang'a ngavana una thwanite bwega ikintu kuto telemedicine baturinite 9 medical doctors battery 9 medical doctors na 9 clinician baka ambeza ati Murang'a level 5 Murang'a level 5 kwa tuika dispensaries chonde na choni connected na system ya screen kwa tuika mwachi are ya nara dispensary there na kona daktari Murang'a level 5 na screen mandaktari and amo prescriber o aya na dina cha daktari amo prescriber na kwenda idhimi facility na eu are dispensary there na lab abotiru idhimi ya resort to daktari Murang'a level 5 daktari amo prescriber ndawa amwendawa na hayo kindawa ngavana wa anto amwacha travel all the way from Nara Mashinani eta Murang'a level 5 yamu itirangarameu na kwena sisi otwaraga no professor Kiari sisi finance professor Kiari atwire buraba kwenda nende nontu kwena ithimi specimen I mean kwena ithimi tekomba kontirwa na dispensaries iba kwenda introduce drone itokoya specimen ikarita nao eke Murang'a level 5 kutuike achi batu chumbuka kuthulunga na mantu amaingia aratonera Murang'a na mbechaira MCA aina control MCA no akamwa actually to already ngavana to muri au ndu trust MCAs atura wengwa kariyarani innovativeness MCAs ngoira bakurita mashinani mirandi ira bakurita ngoyeke iwe to open mirandi tuko kware sande na rura mirandi where there no kole mirandi ya rura nana yani no there are so many projects irawetwa na MCAs atakurura across the county na no ba freedom no MCA na kumathina chanto bawe so bwana Martin ironkuwa batumirwe miathine tu kawira Mwangasa kakira atuia mbecha utibingi au atu kwenda kuia mbecha imbecha kana kamumiro akarimi kwa mbecha ndatika na Mheshimiwa Karimi Mheshimiwa Karimi nkomwanda mnono tu mwana incho mana exercise neutrality egwira amero mantu nonto aina knowledge kwena mbecha cheto Chef Loka mbecha Chef Loka sara nakumenya last financial year budget yethira over 200 million uwenga kuri mbecha Chef Loka inaacha etire uina sara wo wira mumeru ina mbecha etire ingwe mbicha ritire mbecha na inya this financial year kwena mbecha Chef Loka ichiandona mbecha ichiire ke department ya water lakini inya tukaona na etire tutiwa so bwana Martin nkirike ke point ye na burambe na amero bamenya amero bakarongo thinere mero imaratazi ya kuthithwa mbecha ika absorbed nonto uria kuthia mbecha para kumina mbecha chaitire mbecha kwa tuika mbecha ikuthithwa ichiaire lakini uti mbecha na kinyaruari Mheshimiwa Zara anaburita kwira amero aibate thiatia wetu engavana na te CC na te chief officer aburita nyakwira amero na ta bate thia aro amirita amero nonto muri ngwege ni iriku nonto MCA ngwechawa ni ithatu legislation go wira kwa mtu wira na oversight yake tukuthithia apana budget ira ibatu tukurukite ibatu medetire to program based budget representation kawira kauro mirandi ira nare ira MCA bakite ke budget ati weinere na ibondo odi representative atu bakombikira mirandi ya okay budget na oversight na roikurie chure bitukuria so bwana Martin ibyo chure bratu kuendelea kuri na igiurio mureria mantu ya kurwana nini gamuchogere kyo before nyomboria kingi
mantu ya kurwa na governor kawira uto kurwa na kawira katwererio correct kawira ale mamwanga to impeach nondo tukwerio mu correct to karande severally tukweria kwagio kinyari twara office negachagua turuwa tiri uni digana very well myself ngira kawira Mwangaza kamwera itungavana kinyagira asike uni ndona 25 million yeta wondi nekwa yakithi ndetanda kirasi kya kwa kithi kirasi kingavana no wokarura ajole ngavana ngata wa there is no need credit ikingavana ikire MCA so kawira Mwangaza atenda MCA ona credit kinyaga kwethira MCA na kura mbasari igumo office neke there is nothing like that ironda mura kirasi ki no wokarura kirasi kiri uge yakurura ngavana no kankera antu ngavana no inde head office neku wahampa kirasi na tigigira uride na atukurura rwari but kawira atenda that working relationship arona ngava MZ akona credit arona MZ akayambecha so iroto gori ambecha ina chetrina nendere bwana Martin I want to ask a question ya nonto mheshimiwa Mwendo kuwa manto ya absorption maratasi so how does na takutweka control of budget ninya kubwa mheshimiwa aikoria control of budget aka approve ate. Let me ask you control of budget ate ya mashinani amana amera nditi ora uko control of budget ya ita mashinani otewa ya mashinani ya dra murandi ya ndari release kinya ibonto to wuri atire Martin itowera to anbandolero nazara no mo gwa kai kan bandolwa pending bills ora kadege pending bills pending bills to watri pending bills mirande ne an bandot I mean pending bills cha an bandot to menya pending bill ne amatini ariteta ngwe fulani toro irabiu nazara na toro ya na to atika kurawa za no mu no kotetra mando ato ate koketa buru endo no tujiarere kwa mbando dire toro wa Martin apart from being mwananchi so are you still insisting are you still insisting and bundling kana you story bwa kana no watu insist kai kan bandolwa okay apart from being mwananchi bwana Martin ndrari tanguka control of budget ndio ndita na at the same time ndio oversight in the office of the senator thai na inko understand for sure ni non to senator Omero Kathuri Murungi aiba so pen non to antu bo batatu baria pombe barua otebyo tuona eba watia kayoka mwananchi kare mikuo obyo otebyo twathia tuona and mtu no asioria atre ndre senator nkolobi county yako kona increment equalization fund Mumero aruotevyo akona kwa hivyo no me Mumero atemenya mwanya yo ngavana na senator wa baba amenya bonde otengo bakothia bakurita number 2 control of budget either employed in every county mtoto accounting budget coordinator no representative okendene every county there are 47 county budget coordinators na county budget coordinator ngwe yake ku receive ira to returns mwari yokithira chief officer of finance lazima mwe returns yo moni mbesi tumukite na njira hii na ora mheshimiwa Mwanda akuwa menya county budget coordinator te audita atero irasi bya kibitano eta verify 1 2 3 4 5 we akena ka receive verify on okay it's in the papers no atu returns Nairobi. So what is happening here? Martin atuete kiria buraka wera campaign na mantra ka slogan ni kwa maendeleo maratasine iyo kara still no yo ni non to atere kwena returns kuoneka na mwananchi ari otebya ko so ina maendeleo ya kurin between iko manisha tu imaratasine yare yes mateni oni kambarie mbuge bwana number 1 maendeleo maratasine wanani bakwerie kuga teukuri na imbuire oringe Martin akwire Martin nguge ni itawa lakini etitawa yonde mheshimiwa Munya no wejire ngavana mbere
na itire ngui lakini atathiritie kinya itare yake na itete ngui na antu ibaici munya na itete ngui lakini bando kwi baba wa ngui titino no ntutumba kurita ngui yonthe sa kiraito akweja na itete ngui lakini stiro kwi no gutaitete ate kwi antu bacira bando ngui te wito ikiraito ruare wonyo ete gembe north na arambumite ntura yeta wa ngathu kawira mwangaza na thithitie ndamu ya ngathu na ruare ngathu na ara ng'ombe cietu ciari na thine kunywa rui ngathu barita bakanywa rui na nyawa umite gembe north na kwina ndamu ewe ngathu na ngathu thai twi sasawa ndamu ire ikundia igembe north Rwanda ru ruonthe rui na nto ibetrinya kurima itunguru na nyanya ngathu thikiria ni le county no tuiba barathi kinyoke tho mbeca cia ndona irungamirira wi county government karimi go no ubati kuelewa mbeca iria cia ndona bukura cina cieta ciya ikarungamirira wi county government kenda cita ngui kou matini na thaiji ukiwa kuoleria wondi-ine cietu matrakta ye njirene na iya kurima ku antu bara nabo bakurimirwa njira kinya bo no bamiru bate kurimirwa batharakanithi no bamiru na ara matrakta ye njirene ya witatia ya kurima njira MCS baraba side ye kwenango eko na ciambirire side yeje na inya na uko ngeno cietete kurito ngwe ni kurito njirene lakini ngwe itomba witanirwa cionthe ntuko imo ciro ngwe icitiro ciathira bonge MCS beto inya bakiwa kawira governor woni ndenda kurunga maringe na musimamo antu bambende kana bande failure ya county ni MCA agachita kirio ato ai kirio na no changiete ndo yonthe reason. So what you are admitting ni ati governor na affiliate na MCA na affiliate. MCA no affiliate nyankurukie kawira. No to kwambi. MCA wo kawira ure o iga utumba kwaria ndira mantu mbere ya thuka ya thaiji ngui kuritwa ire MCA baba bati kwethura bakiwa atiri barabara ekwa ankwira mwenda wogo nya wogwe uthai no nije barabara no ekire tesa sawa kuinya wenu bati kwethura kiriira yete katukono ntu representete mwana inchura eno ntu na perception ni kuthuka ojora tukwija mbere mwenda ikwari na MYS twamithire itarakira itu ni tutakunukitie ni ata MYS yekarire inenda uri gyori ni nko MYS ekirito ya ritaritirwe ni no ntu nuichi eke denere mero akenda mwana inchi amenya MCA ariwa ngavana na usiaka muno ko bira kuona yabi ko touch direct na mwananchi na ngavana MCA akarita no au ngavana ariona yakakuia lakini MYS yekipanishwa bagwire ngavana na usiaka neo tokerita manto ya ng'ombe tokerita manto jonde jara toitire togire ngavana na gwita atia manto ya youth thaiji nteto cia youth na mebira na t-shirt na kila kitu na ikundi MCAs na inya woni ndare oro ariru kiarua intobira biweta na ngavana mashinani direct katuite ngavana atige kwethia atia kwitabio kunya tukiariria Gachagua Kang'ata twaracie tukimenya mwambiririo development ndene county yukambairia na MCA ngavana aga implement. So are you okay like irasibira bwekirite biarea wokwa ibyo batikwethwo kiwa onde kiragia kiu kiaku okua na inya wowe no aria araitie kuria monka mbanje timbere yeingwa nikino tukitakirwe antu awetera kiria wako wa uriu ya kwaria nyuma gutetethia kwa MCA na ngavana uteba separate ke maendeleo ya. So are you like okay to for example no to kweta uniform, are you okay bro uniform hiyo ngoya haya na ure haya na we bati kwa na MCA na uteta Martin uthithie procurement utigi ba wikirite intobi uteta uthithie procurement na ndenkurie woni ntomba wita are no ntonyewa nuye process ya procurement mwenda ukembori ba obaerwe wogore MCA wondi no bati kwithirwa no uthithie procurement ya uniform so na iwe wogete baraba kaewa ngoge ku ne mbi kethira baraba kaewa ta make sure baewa ondo aya ba na no kwaria boya muno no kwaria mbere ma uri ari boya soko kaithira wena double speed tikera kwira ara boya no kawira mangaza ekoro atiche batecha dhafu tikeria nkwire mwenda no kwaria boya soko ikinyanga no to thai bura iririe miru monka miru yonthe mbai urongo bora igwe kwaria tikera kwire wowere uwekira ikita kugurwa yetite kugurwa team fulani na MCAs no bati kwithirwa ri okendo make sure ni team ire nengero wakawira aticie wakawira aticie barabara cia waku iwo cici the same way kawira aticie barabara cia waku no gwinya na ndi aticie aba question bwana Martin re na burumbe mbitikiri mburi hiriki no ntumwenda akweta mantu very successful about Murang'a County na kintu kira governor succeeded muno apart from health manto ya Kang'ata kia
imanto ya education kinya tuterete ende kiharu ruto lole manto ande nyoro Twari nyama na to Mwangaza siori pia. ni atire na ta ande nyoro amanenjete kwithira all the classes are tiled ise ibi tiles na CDF kinya to discuss CDF but ikiro to bati kuria CDF eke ne kurunga mirafisi onde muntu ere angiri yake what is so different na management yeu ira to wasi ariko au miro number 2 ke success ya education county government kana ECD na Muranga ensure feeding program is very successful ikenda nya mwana rote kwa fund ordinary le umiti in a very vulnerable bag homestead na kwa school na kethiatha na ka fund at least kunywa usuru kana whatever nkilo early manto feeding program mwaka yo county ya Meru nte kumenya ketha kwa bibi budget review feeding no as it is iyaga program we thirire ora yambiririe iyo ethirire I don't know what exactly is sokerie kiuria kiu kari ni etera mwenda ndenda etera mbari kiu na ri warie tikira kiu nda sokerie warie ari ndio tembega nyanda sokerie kiu warie atiri mweka anya ange sokie ri warie feeding program ngavana na mekirite na mbesa ciekwo ya torita ikware ya Mwangaza kia yeuga kwa kangata kia ni ari ki budget na yekwo ya torita ikware na mbesa cia MYS ni ekeri na ye ya torita ikware na ituite mirandi ya youth na ikundi ni eri ki budget ye ya torita no te ungavana thithia no nto ituitere na ibatu tukuruke ni tutukua reason ye kurita interview bionde kiri budget kinya feeding program ya toana ino ntombi twarekeria ngavana eta mirandi mashinani agatura nio na ni umwaka muno ni gwaka ngavana muno no ntutote kwenda maybe ngavana kara no ena nde uiti nte kumenya na nde na kirundu kiu kiumite kia kuwa ni gwaka ngavana bakona yake yaka ngavana ite gwaka MC ko manto yu jonde ya itawa no yorona mtu akiretwa akawethua utheri kenda tupanishi ngavana ko mirandi yetu ana twa ECD mirandi ya MYS mirandi yu ya Mwangaza kia yonde to itano ntubai ino mheshimiwa Sara ndenda kuria atiri because now no rekire kamiti ya budget na ni babu bwarita mirandi iji when was this Damascus moment iko kanda tegere nani Martin ndatega ndona kinya kethira itukurwa na itukua ngo ite kuritwa kinya oni ndegaki ingo changia kuria kuritwa kwa ngui ikyo kiatumire ncheberia mheshimiwa ithile no ntori mbwira oni ngapande shimwana ona sari mbuge usurupu wake aekirwo kana feeding program wewe kiendelea ngavana atika benefit ana baki taba tena arimu baba ingavana unyunyo usuru ana arimu bawurikane kwerenge baandiki MCS baba umera bawa bara baandiki tebo bakobwa na bataandiki batharakanithi na bataandiki bahome ibaandiki okaire na bara baretere siasa mpunguza ni nyingi maandamano no batwi MCS mheshimiwa I think I think the lady is about to inyele kidogo okay to the process na very important bona Martin last week control of budget na andikire barua ke countesio ke governors akiwa ambassador irresponsibility national government na akiwa county itibati kuthekia na basari na apart from overs itogubwethia na legislation na kuiwa MCS batruka na actually bakiwa iba ku request control of budget a review decision yeu kana bedre na intergovernmental kind of a consultation of which ingo support no to surely ku muntu mate no tetheka imbasarira muno either ate ona CDF kana ira cia ngaf cia mama county yako na wisi county. My question is because ntaibu kayuka MCS beto of which still mbasari part of one on to not one to on the to what is the position of this assembly. Number 2 kore institution very important it our microfinance still an Korea it's a discussion in kuona mwaka yone kiri 78 million na Martin while to ku MYS na issue CIO imberete kweri ku understand microfinance yetu na ta function na because ntaibu eke arirurwa and I don't know what exactly happens with this microfinance because the iterato are in the second assembly to review it on the gains, the losses and how to do it, sustain it. So nkauri atre wasn't it more important also to finance the youth service era promote talent ne kanacha skills even if it's to balance and to fund another institution to take kuelewa
ketha antu bana no bakona loan and what is exactly is happening. Okay. Mheshimiwa Idhili. Ariende. Matini. Amba Nsara na kurongo ya Meru. Nabio tuma mbana barongo ya namba kamba jire na mantoro moria antu pate kona development autalira atagi munya atagi kiraito ende ko ira mwangasa na aria manto angatonda. On kwirigireta Mheshimiwa Zara at least 5 project kana 10 project irombiga kwa thirikari ni buthetie ando atukuneka na ngathonda Ntabo kuneka mwana. Mheshimiwa Munya arure so mene arure market ekira town Kabros na athithia manto maingi arathithiria na hospital dispensaries kiraito ya agithia onga kina 7 bows anto bakonyoru ruari never other bow check roidima na ekira almost every market nya koromone nya kenjai na wapi ekira Kabros everywhere. So while leka wiro na ni Sara ko rio compare na ba Kiraito na ba Munya utigo mndo athithetie. Number 2 Ile tarubi sine miaka ile. Na miaka ile jibo impeachment. To no mati ni ko gendo kama na nyama that nya the members of the public ibakuelewa. Wananchi wenzake. I'm happy that the members of the public ibakuelewa. No ntubari uri atire. Anyethira babu atongori bukurwari kakote na chief officer na CEC na wabange man directors in development chi ya mashinani. Number 2 Sara uturongo ya aitala interbratory tracking budget feeding program agarongo yantu Iboitire ka gutaitire. Budget 54 million Yakeri mbeche yana. Yakeri 54 million last financial year. Na this financial year 54 million. Ende Sara nareke kurongo ya Meru TV ne to the public. So the feeding program bado ye budget. Bando yuko 54 million. Mheshimiwa Karimite Island biabo wananchi ba Meru. 54 million chokatoko wa level ya feeding program. 54 million. Na MYS. Na MYS. Biatomere MYS to return areo. MYS last financial ne area budget. Ego dire na budget nonto kawira na dire budget e kreto MYS. Na bodire budget yake MYS last financial year. What is impact yayo re twekore kwa ile impact yayo ni impact iri kutona. What impact tona nonto ana ba betre baikuanga attachment kirinyaga baikuanga wapi ana baure anona babangeri bakarirwa baba ingi baria ba tu test hivi mune babangeri bakarirwa internship bakamenyero no upkeep bete internship nondo betre toranga bakubama paramilitary meruteginiko no meruteginiko ete ofa courses ya paramilitary bera bakubama paramilitary meruteginiko bajoka baikwende ngocha security berwa ne attachment oni ana bamwe batoro ibandomba becha baikirinya bakarete anga factory riku bainao ana ba MYS. So while to ile to na nyimoye to MYS ni akurembi overi ibeche chere yawa to wambeche ikabenya to chiritea no to kai kurewa na Mheshimiwa Karimi ngomwe no to nakure chure very pertinent. Meru microfinance ne tuchumborete muno no to Meru microfinance ira we almost Mheshimiwa Karimi ito contemplate to move a motion yomi close na to Sara na rea ro assembly na kumenya mantu no to ginya arwa na wote assembly odo menya ko defend exactly ko defend o ko defend ore assembly no ogua endelee Sara we ko loka gamba cheti no ko wena itara kiraito MYS ya wambesa yana ni ana ayo no to ina budget ya utwire no twire dai ndakuri atire mema to oni tena copy to amea ya 120 omea 120 million no chichi egeri kawira ayo are twire kebra dai no cio cieku 10 million ni ridinte korea itorite dai second budget to kweya budget ya 2022 2023 to yare ambesa yana ito nte kwenda kurongo menya to kwenda kuwa ate mwenda kante kwenda orongwa muno kinya wano turiwa ini kurongwa ni apana onte kwenda ya kwethirwa budget state okay ya kwethira rira yare na 120 nyomba ukitana ba
we nekyo soki we ana baba kito fure ora bakitawa igakitwa nambi na igogori tere mecha budget ya last financial year ana baba budget ya last financial year ekuma executive torametonga bi budget the last financial year we not amendeti oteno bo meendeti budget the last financial year tokulukirie matini budget yume the kawiro ore kari tomukulukirie na ni ora bwari ende ito toitete budget ito toitera executive ipo bwa ito oire nte kurikana exactly ira baikirite nondo nte kwenda kurongwa eitara anko ere wono nte kwenda kurongwa on TV o wa ekira ito 120 wethira 120 icho twekaira makaremi techo bwethe tokwenye gitare to budget yembere twaere moe sisiyu ina ibatu twaya nakane executive batura tere budget twakurukia no batu twekire twaitete mbeca uti budget kinya moto tagi ni ana twekire itakinyi 120 ni around 80 million kana 90 I think 80 kana 90 yao ende tokwe yara sikore yako tauga tere mwenda tauga mbeca yangana ngabakara angaba diria na diria reo kwara kingo kiri kwa gitu kama oni kwenda mashuma kare miano tunako bingi logically na totumbo tepe ya Meru na hivyo ndo auri atiri economic impact ya Meru microfinance iko tuturo mepambu mbecha ye ingi to ikaira alcoholic mbondi ya alcohol to ikaira mbecha kwa to ikani collective mbecha na mbecha ite kuya na kere executive with development bati to bekira mbecha cha kuria michara another thing yetu chumburite ruare revenue ya Murang'a ya umre 500 million amwangiwa iria atire tai 1.2 billion batui ara revenue mbondi ya Meru by collect mbecha angai fombi na to abara amechara almost the same mbecha ira ba collect so kwa tuga ngoire igurito Meru ingoite kwa ndap Darakani this I mean Murang'a is a small county compared na Meru inyambe ira ba receive 7 billion to go receive 12 billion 7 million lakini iba na Meru ina resources lakini iba collect to a tune of 1.2 na atu ano ndo mbecha ira enja kiroge pipeline ite uginya na iburi to ita tika enja kiroge pipeline kwa tu go timbecha chu collect ndene Meru na ikyo ndo matini nku atire iyo to aeleria to na MYS Mheshimiwa Karim MYS to na atire 120 million era Zara uane karo itere kreito kawira na dira budget 120 million usara wira ewe ngakua to ekira around 180 na ngwa to ndo to I mean 80 ndo to arenwe so while impact ya 200 million yi uti umiona umbira mwana osara oanji TV ni oria na inyari owa barabara na ara maraita no umenya Meru baba to aleti ba na umashina no maraita ndo ba ko miabo gwa manda maraita ndo to ira anja Meru iba ko onare uwe to ana tutatukite na 200 million MYS number 1 pia mchokeri no inyauria number 1 antu baraba ya MYS bareta wa no MCS baba ina oni yanominate ndio twendetwa ibo kwaretere na ate umba kureta mwana mwenda mbere ya thiria kosi ukamutunya mbia we expect mwana uweta na menyo bati kweja mwana ora no ntu no murete ni ameke ana ni ameke ele ithira na 2 years ogo ne turathira ciele wa moerere mbere mwana ora tambiriria mwana budget ya 23-24 right niyo kawira aretere budget ya MYS iti the 40 million na ndi niyo kwenda kwira atire ari tworetera itu twaitire ankorie mwenda woni uka mwana mbeca nako kwenda mwana ora itethia kinya woni obati at least twabati kwetera project era yambiririe gitare yetu bati 2 years 2 years uteko cia less than 2 years kwena budget ya mbere kawira era dire kreito na kwene wengi enda meaga ne thiri to product dikera ni kwe ipo aregera product ira is complete kwenda kwa Bwana Martin dikera andiria Karemi wabati kwa ana baba kaewa mbesa miaka ele mbesa cia kwana baka thoma bakathiria miaka ele kenda wona product utomba weta munda ene mwenda uri ma utiera into area no soka uwe bikona cash cow through MCS product ya miaka ele mbesa ya na
Inya 10 milioni. Hizi mheshimiwa. Yani 10 milioni nyeso no tala. Kera siasa mwananchi. Ka yuthiera botaterere kugethera MWS youth. No aritire na ngora Mumeru twaritire no 200 milioni twere ngoire irite. Na barabari baireti rita wae ria na batonya ware oba mbesa cia kuthiria na certificate. Na mwaka yo leto abere to. Nendere ndiriwa tribo na Martin. And bamonka bokona na baraba kujukia certificate gethera in fact bwari na bonkoro. 120. Uti omba kuona soko batire na njerene. 120. Ndenda kuatre bwana Martin. Tuekulukia, please give me time. Sara, tuekulukia bill. MWS onto twari bunge tu bele second assembly. Tuekulukia bill hiyo. Bwana Martin bill ya concept ya contemplate two phases. Mbere i paramilitary rabeta naraura baeta batrino the normal things discipline and what have you. Bangraduate bakanda take a course. Na nuku meba bengi banda take carpentry, I don't know what, mantu plumbing, electrical na mantu eu. Therefore nata kwenda kuwa. Impossible nontu nkorika na either 23 24 Kawera ngavana akionania enau mitandaone that kwara graduation anga kwara graduation anga recruit ntere na they graduation ga recruitment. So what it means anabara cohortiera itathiririe course. Na ibwa nonturu ari mwananchi akumenya atire mantu MWS for now mero yate ariko yate nonto kwe muntori yate takira cia MWS re iribo kareta advertisement iribo ka recruit. Number 2 Martin Baton Dene Meru County I think challenging to inyo tote tukubudhe as a project for the sake of it. Ilazima tudire tuena value for money. Timbe yambe njaro oe kenrendre ronega rutika ako distribution niyo timbaga kirasi kinya linto kana kioira tu batute equipment na niyo challenge tueno currently as we speak. So ndrenda kuwa ora at the beginning of things kwena disconnect between the executive na the assembly na ibo ntoko na my good friends here ibo find fault in each other ito akulukire tutakulukire because at least mheshimiwa mwanda kwandimitibo baritirembe na mheshimiwa Sara arua ketha butaritire ana bara baita bagathoma courses bukona. So company meet there is a problem. Number 2 Martin well toeta au direction emiro very wanting na wambitikire mbue na nke appreciate abura mheshimiwa kelewire that you fight within government kenda wona. Now what is surprising according to me kuona for example ndinyora rara support kinyatha ino support but is very silent total wani ire arombere kwa achievement yo onthe ya kuonania ire ara within the system. Okay, awana Kimani Ichungo either say akiwa you know support adrikara which is very good because we are part of this government, we fought for it. You go to Kikuyu constituency I place bru oteomba kwa na fault finding in it. Batwe ki report kwanza ibura ilete tendene weru na Kenya National Bureau of Statistics ira wa Meru ito to contribute ya estike manto ya agriculture I think na forestry na fisheries na Kenji NDP to I think is either 5 number 5. So even as we to see align through this or that other faction ndirori myaki we that low ire na neta entre to kudira tamure to contribute number 5 Kenji NDP tutwere support thirika ni onto kuona resort kuongee kiharu na kuongee ena bahatwe achieve kuona something substantial. Number 2 what do you think is the problem? Raila ataringiri kura Ruto ataringiri kura Luo Nyanza but thai ote antu baginite na thirikari more than the Luo Nyanza. Unde ona challenge to ni bwana Martin last week ikwari na meeting ebatu kuthirereo with the new DP Professor Kindiki but because of factions kwa mutemani ote atendro ateku nora ateku kana ariku bitu terete ndiona yakanya oni president ya wasi atire inankwambiriria na kinya deputy akorie ndi nangwetira ondu ntetera ke MCS ntia member executive ntetera ke executive ntia assembly na bate ya moni na tariki 14 March ni etakinya na tutokwenda kuwa atwetere mno to still tukwenda kugeni ntobie tu twafaitere thirikari niko kombe kare okay akothera ko musema niyo atuma tuona katuite tuitege tuone tuyetera
karimi antu baga bwithite micemanio na former deputy president micemanio tikure 3 4 5 babwithite micemanio na president babwithite micemanio na Njuri Ncheke na kuroba kanisa, and we are still here today. Iko abati kwenda micemanio last week na deputy president Martini micemanio ya bureta kwenda iro lakini yotirire ne tutokome other reasons nonto yotirire nonto tware wait of course lakini yotirire but Martini angwire kinya tukarinde micemanio nao nonto tukarite na Njuri Ncheke actually menya Sara manda maingi dengundi ndotete manda maingi onto atira itakaraya ndotete manda maingi no atira itakaraya Sara ile etira dale ari onde kwa nyama manto yara to goti kadore to dia boya ito arete kwa ada ne Njuri Ncheke na kwanza oninda presentere issues cha assembly ira to andikite to etikanirite turuka mugonji na Zara waleo to etana chioke a the center Nandenda chithoma na ndio chithoma imwenye chiari onto kuitindro MTF meathina iroko na miru bakiria MTF ritokanerie no ibondo barabara cha miru chonde chishonde ibondo economy ya miru yonde rende nduka mutindo economy oteyo nduka kantu bakuinga no ndo batitokanerie MTF for convenience to MTF atanduka siende na MTF era wai mando economy amani economist ngakweleza ngabiye graze economy bikia no gona mati to muira MTF itena capacity egothithia barabara cha Meru itena machines yebuithia barabara cha wathe 5.1 million to muira ara wiko to muira MTF itithia ndracha itebuthaga drainage ara wikwa tuikona kuria wikwa tona mbeje icho onde na 5.1 million iko destabilize economy ya Meru nondo dai i contract abako wangu dai at least mano circulate across Meru County to muira mbeje itibwa muntu arema tueta to an extent ya gothithia motion anya Sara ayo kurugia uringira kura to kurugia motion yo kurwa miambi MTF kendero ama kawira tuigino so kawiro nya to kathithia muchameno na Trump nwe kinya to kathithia muchameno nao atibwa no ntubwambi kinya wita no tukarongwa ni Martini turage TV kinya wita no bamwe betu imbecha turiete tatu tuiteri imbecha MCS barete kokwa Sara imbecha itirona no akwira na kwira wengo gethicho no nturi kendro all basade na burita kueleza mumeru ibi atumire aluko all basade but how come mheshimiwa how come anto baba kudikam Martini Sara aturatiri uni ndona ndaileke kona kawira athugia na makosa mana lakini all basade ndona kawira no moya 1 2 3 4 5 ndona kawira no moya enda kuzoza moya kawira kira atumire no kawira kawe imbeje ijaku awetire MCS imbeje ijaku awetire MCS some of us ibaitiri imbeje na inkume antu baitiri imbeje no nto mundo nyamundo membi ya na lo na inilo no nto zina mbeje of course assembly na ara tena mbeje hata na kwa ukirimbia sieto chionde mwenda kama ukiana issues cha controller ko release mbeja nara na kawiro ukasa mbeja nara assembly so kwa tuigende baidi ndogenda mzi bedira baina kiangazi kia mbeja then yetre mzi mbeja aibera abeire mbeja nambi kenda ama manipulate ona numbers sio kubwithia supplementary budget lakini Ameru ibarombaire the 47 MCs no basalute every day no to barete mbeja kenda babo kare interest ya Ameru no to kuria MCS boko luke supplementary budget kabu eta botek luke kana to mekolokia aria oma taro mekolokia re kinya to amekolokia lagi to me ofose la netwe to kelenzi manto yara kawira kuthidi okay mheshimiwa 1 minute alafu tuke mwingine tia mbarie na nino tunande umwende jira to ira ya bakawira bro we bakawira bora ndonere batu tutekurura interest cia mwananchi number 1 mwenda toira ni cha mwananchi otumba wetu aria mbere kinyoke indwa indene murange uni ari na ndona ne karire nthi yathiria wowe MCA ya na umirite TV ne ukiwa gavana botekara ndenwe na botearia nwe na ibo weto boaria muthuiri wa etwa kinya tha yaru ate enda mtu ainya oni ngwe mutekara lakini na nijora mtu nya ora mtu baba eria
muntu neta echenja obati kwe yabokathikeri mbibo wetanira Deu wokaigwa bira wetirwa tibyo wenda kinya ri umbere kinya nke ya weta twarete okarande na kawere ya maingi muno kwanza babu agarete nde akawera akwera kethira kwe mtuta akarande akawera reka nimbarie Dai to de karande no ito muimbi. No to no etere. Lakini to gereri okarande no arema. Dera wetere kwa mkawera re imbia oyo ketia. Reka koruma bange mwenda. Duare ankwire kama kamurungu mwenda. Teto eta uwa weta. No to nyaru areta MCS bareta weta kwa ngavana. Through intimidations sia bamwenda ba. Babu muntu eta kwa ngavana. Muntu atomeria weta utampi intimidatere neke indare cha wandelegete. Duare ndewe Are thikerani angoria indare cha wa delegated. Duare we? Aya motea na are cha wa ero. Duare iwe? Caleb na are cha finance. Duare iwe? Mudu thikera muirigi na are cha budget. Duare iwe? Ibaritoro nanga goronto. Bonde barabare kwa ngavana, barabara baeta kwa ngavana. Bonde baeta bagaitwa. Keka metene no te MCA o meria meiba kutegera mwenda reka ni na manto amaingira ke ni kuo MCAs o stage iba ige MCAs bara iba ige bakarekerwa thai etaruare anto baite no to anto iba kueja thai pore wita bara mache abakamete twekinya no te ukaurwa siringi oekinya tare mweri ya tatu ba MCAs umere akawira ketro kungania numbers na thena ku thena ya assembly kai maendeleo implement budget na ndere ka kwethia ruo ndagwira ke niko punish antu beta kwa tato tumerere constitution right muntu nae we respect opinion yewe neke no to punish members eru ari iborari Mombasa dikeria iborari Mombasa MCs ba mama iborari Mombasa kota ikitu mama Mombasa bure kaba tutubati wikui mama tatu ke Mombasa katubati wikui mama ambesa si assembly ni entitled ke matinire muambiririo nteto iborari Muranga MCs ba mama iborari na nyuki dikeria mati are kama nda kwenda kusiethia MCs ora bakari kakwenda kwa iba mama akibarita wa macha muntu atakita wira agaito atera bibiri wombere no ntono urongo kwenda kwaria wowe mwenda ba wakwe urongo burora ere murongo ndeyinyo mutomerio Methodist lakini wewe kete nya mutomerio Methodist wa murongo number 1 Martin ndo ba mama neke no ntoro go support can we have some order please muntoro go support kawira mwangaza muntu mbere to mikanto baito kametene beta ke kawira mwangaza otumede kawira wari omochi nya ugote menya kwithirwo na mwenda rekerie ni anto banye assembly re o batatu ore mobo betekerie ni ore mobo no to wanuje we yekunere o personal na ngavana Mheshimiwa Sara muntu ataka kwa wira iraitiewe agatunya responsibility Deke ni otunya anto responsibility na kwenda kuwa kamera etegete MPs ibethera bena differences no ndini anto bate panishawa mbesa si assembly isi every member wa assembly deke niko tunya anto responsibility kwa na bateta kwa kawira ba oni ni riwadire ampite ambare Martin hapo kare kan koro ibe popanishi na bamero popanishi youth popanishi arito popanishi kila mtu posoka popanishi ya assembly ndera sara nare kiri enkoro Batu tu apanishiro na bakasi. Big time. Ya momero. Barabara cia momero ni kure mwathai na ikareti. Ikawero kareti momero kareti. Ikareti momero no nto inya thai na sisi bako nenkero baro kwa common candas bena baro ase promotions. Ikareti momero na inya wogo nkauga oma. Ote momero. Na kwenda kuuga oma assembly emero ni impunity yoyo rikuo. Netebu assembly thandi airigereti akiemunu mise the second assembly Matenire ito erega na manto yanga bana na totarara to paneshito imakaremi kwanza ware na correct udare urara witika mete of course not urara tunyi responsibility neke no to thandi assembly ego tunya anto responsibility na anto bara bonzo be kwa ngabana ni mama ana ngwaleza urongo nte kwenda mbero urongo kwa kwenda mumero amenye bote baso bote anto mwenda that is intimidation kulingana na intimidations ende kabwereta kuranga kamweleza nondo intimidation take a minute alafu intimidation ni mwenda kama atiko pane soro to bastard tegera ningoro okay Mheshimiwa Sara intimidation sibedro ba kwa mama baire na nto kwenda mwenda ambera na kethra intimidations
na tethirete cia kuthiretania antu batigete kwa ngavana Pedro bai at least bai bena responsibility no toibare achi lakini baka bai baka kwa utebio kaja Remo wananchi Remo wananchi okay no Mheshimiwa Sara Mheshimiwa Sara member bawe para tongorete ke delegation bare vote of no confidence na ba murita alafu neke no to bare tongoria to ba na confidence neke no to bare saira ba mama ke okay guys okay let's do this toke thima ithato alafu tuchokere Severina Kaimuri ariwa Karimi and Mwenda Idhile, thanks for telling Wameru the truth. We are behind you. Kawira and our group are failures, especially nakuwe nongino wetu wa Mutembei Kimathi. Mutembei Kimathi ariwa leo Mwenda Idhile amepata dosi yake. Purity Kirate ariwa Honorable Sarah is cheating the public. Did you table a minority report against the issues that you felt you do not agree with? And why are MCAs punishing the leaders who are supporting the governors? Ibuo Sarah Kodetera Kinyawe na Joseph Chui ariwa hello Martin, say hi to the leaders. For us, we want development. Tell leaders to stop their dramas. Kati ukithimo ijire alafu na inko na dhache tu kinyachu chio kire kudira actually kudira. Hello Wero. Just to Wero hello na ta kiongo iko ya sana mukuru we na ndaike mwe tafadhali ore aria na muntu uto mukiri kuma gitoko karibu mukiri ibo ga ke ya monde ivire okay theka tweet straight ke point please na viongozi vingi na ndi bati tunogimero noto manto jaraje nero ijare mere noto mama wa era gaitangu ichionda wenka indi tolira wende to adurete MCA ba ikethre nyaka ikuno yeta koronchire na ndituka ga yani atigile MCA yani angangi te MCA beto mwaka beta down guru tonti nya 2027 kokeva ukaria ta indi tore amiro batu tujite koerewa mama uju noe utina control engo gino tingo ginya kumba kulita guru tonto jagi tugugetu na utibio tuona kinya nombi tunenya mbwa u kwa mire twengeringa ifoma ngana kiraito murongi na tutona nya yani yite gutukua murirayo ngira ciongo na gitugu cia thukangire ngabana na tutere na ninjari wano na bawanu na gute yani agithizia nini auga no na baonde ne Kenya kulita ngugi barabareni tukaga ngugi ingirene iri ko itano ndo njira ciombe na meru na ara ndika idukanye okay thank you na ndi turiwa ngabana wetu na re ngugi na katweterete koti ntariki 14 tuthitheria mantu jaraja baterie kezira imwamue na tije kuinyiria miru no nto bati twagite yani twagite thiri burumiro na imuru tweterete arunga mana bati sai. Thank you bro, asante. One last one. Hello Wero. Wero hello yes sir oui mugeni iko asana mukuru ikenda yake mwake please ntakala kala ankuga in fact ijaga donga wala te witangoge ito kona tulakta chiwo tukomo tana bindi ngani mitongo tutawa maiki right now to kwa richi kwa Mheshimiwa Evans na nilimetajira na nyamono so na ndatuga na mwana hako buina na utebuyi tukabuke kunde ene awu no kuringana uweso bwana akudivya alabu mbele sala kadola mono ito tafadhali ete watareni aruaka yeri ito ndo inati yokodola thank you no mwana dia kodola maro jana inyo sasa mheshimiwa tika thank you chamba asante okay thank you mheshimiwa Karimi kwa kuingilia sana. What did you want to say tukidhiria
final remarks? Not really? No. Oh, yeah, ndenda kuatire bwana Martin. Discussion imbere yangu etekire. Sarah finally akwa-admit on live TV our new impunity etomete amero baba inge ba punished. Ginya ba toto kuithambia. Na that assembly of Meru ni branka berare because na ma former MCA apart from manto yange yonde ntuku ikathira muntu na bati kure legacy kimbi. All right, so orambure mwambiriri on Tato Martin ni buran kuona these are battle of egos na ntu batu weka egos yonde bakethia da bakaraniria even as we wait for tariki 14 mweri wa thatu ninge ko ngoe kiendelea to tariki 14 mweri wa thatu no lazima ngoe endelee na lazima unde mwananchi mbone yake yekwa so mantu ya mainge as it is na kinyamero ekeria uswa mwerekera itukona the other day of course enyesa nitaka thuri na renda weta musemanio lakini kwa opinion shapers baba inge ba Meru iba kwendenya bo kwetha we part and parcel because ikwethirete kwina issues ikwenda Ameru baraniria so for the moment ankwa sisters and brothers in the assembly aba tone down even as we wait for 14th tone ra Meru mbote theka in between ya Mheshimiwa Mwendethili, while I did no weleze Sarah maybe now au cool down kidogo no mweleze ni yatumire mumuritaka meteni. Martin, te orwa Sarah kila my friend. Martin, tikira. Okay, kambere kwa kenbe. Ote muntore. Mazara bila kuita ni akati kwa ndambua. Martin ote muntu ya assemblera wecho kamete. We vice chair. We ya members wa kamati fulani ba kwa hivi their vice bongwa the leadership ya mwa bongwa ba kwa hivi chair ba kuburo ka chair o nege agwethira members ba feel Sarah obambitire ba kamati and delegation how ba raise vote of no confidence na ba umurita bongwa bonde enderi Sarah buita kumbulemwo mwenda obuita kumbulemwo ora wekera kamati incitement oni tenda kudurire oduroro ikamete members na members ba Sarah obambitire me tukarongwa ne Matini we have been fighting for the right of Meru people na right chetu nonto batwe tureta na machine tukorwe eko maendeleo i public to area kwa approaching governor to consult all together akurema so the best thing ni impeachment na impeachment Sarah otumbitire na kombitire members ba committee yake ba so it happens coincidentally and both barabo support Kawira Mwangaza kiri bungeu kamete no erite mtu na makosa yangi tikuya support Kawira Mwangaza yake ora bagudurere no barezi vote of no confidence na bakurita kamete na Zara member baba delegate ibarezi vote of no confidence ba murita kamete so arua bo bayira ibo bayira mina Zara na Nairobi kamo chamani one nanga ndo karambia chodheri nanga ndo ta atendere lakini ta Nairobi last week ni toera nkuise ya motomeria lakini thai nwete to kiangarata na inya murungu ate kurekera kinya ta tokaeria uwa bondo woro kwere uma mbera coincidentally thaiji the 21 MCAs baraba etre ki mama mbere uteki nyomo responsibility ombere ba bonde makosa ya kwa ya uonge yonde ombere no kethera ate ku support mama 20 the 20 MCs nonto bara betre 13 mbere so oenda onia nkoire mbere bara betre 13 mbere ibaitirwe bet baitirwe not tipo ntonkuwa ne ona baitirwe oita namba yes ne to abaita nonto iba weta ke o ke mama nonto kanda to baito nonto kako deta nonto re tote kwina katiba na wogo kwenywa mumara ka ya sembe tikira wakethora no ritire bangire kante kwenda mwenda ende aka Martin Martin it's my time Martin dikeria kwere dikera it's my time etera ndirie ibo to kwenda kire kare dikera kadri please time yongo ni kanya ndirie benya bote tu ndinga era polisi yakwa yonde yes mheshimiwa Sarah please batwe ndira mtu ayoka ya katiba ndira mtu ya kusoya ini ale au anitalinda katiba ya Kenya
no yo ya mtu right ye constitutional right yewe either ya stand yewe kisiasa na inyo opinion yewe au te mtu bati go punishwa lakini naende ko punish yantu no ntu ba weta nde kwa kawira isasa wibo atutunyire responsibility mbesa si assembly si ya si the 69 members uriwe itware uwire itware kinyama nure yawa itore yawa tuende lakini kuwe na mbesa hii inge nacio cia members cia committees bora etherie na kwenda bora etherie committee ni yere monka inya control na issue ni kamete ire ko yeta house leadership na ni ko yeta speakers panel kenda bo ingela bange bonze yome moenda nya bwa area anto banthe bote area murungu na bote one mwenda please don't boeta na nyuki I'm just asking do ya tre mheshimiwa Sara mheshimiwa Sara contractor na ngoesi account sia ya na openly okay eta ruare wetie company ire ye ingwe wone gethera ko ye ko no but mheshimiwa Sara no kire MCAs bari rabadi taba the first 13 right na giso ni era ritana nimbi ni weta ke mama ima de muntu ata mama no ori omo baba taba yes na woni da sacrifice na ni Martin ndo na any impunity na ndo it is better to lose responsibility why Martin let me say now and I'm addressing Sara okay guys kindly mheshimiwa Sara ukiaira wa MP baba te kwenda kuma ke president fair enough mheshimiwa Karimi MPs barege kendeke abeta bakarande baria ogoreterwe warea kendeke imuntu Sara na ibili okay Martin ngetere madresa I'm sorry but tokathiriria sorry lazima toyane closing remarks lakini atenda okay independent president yu mwero otende toka wimbia kuwa na MP bo ibaetere na bathikebia endanga eta na ibwa tubogera boketo karate akawera musema ni yo akanzwa menye yo ari yo members bonda 69 na kiende kia tumba weta antu batandatu atia mheshimiwa Karimi na boye mitandao ne bo aruma na mono na bokiwa inye bokiona che president reconcile na Gachagua de uto yeto reconcile na kabera haba abu bora hele ba wera inye president Mumeru na president Mumeru mwananchi mwenzao anaongea ndiriwao Martin, it is clear evidence. Na no kuona mwananchi rwa no take time wona mutongeri oke ora kumbiwe. Mheshimiwa Ithile my friend, Mheshimiwa Sara my friend. Ndirenda kuwa mbere atongoria barika ne presidency rabo set. Ntukwemwe it will fall on them bwana Martin. Mwanda Ithile Martin na Sara na hivyo ngora Sara hadhura mno. Bakarere nde barantu 69. Baatu tu itwapanishirwe nto bondwa osio nte kuona maana Sara athura mno nto bakua te qualification te experience na ndere nyamwenda otoko mewa kwa harika 2027 presidency ro uset no ikuire number 2 bwana Martin imbuere bitu bikure atongoria ba Meru number 1 ikintu kita dishonesty na ntato isi umbukasi thanda assembly of Meru si otone manto mengi yara yetura kuendelea kunikili. And it's a battle of flexing muscles, egos, nibo onto kinya 14th of March ya ne kuluka still to bati change habits yetu. So ndiriwa ndemo tongoria. Na ndemo anincha at the same time. Na ndemo karika angeta. Kuma tariki kenda mweri ya 2022. Batu tutona kieto ya maendeleo. And that is why tukaendelea kuari na kuwa na representation na kayuka bara turingirete kura bara murungu atedire bona ite. Ito bati kuona difference kibo number 2 ito kwenda ngwata neo Meru bwana Martin miaka ele tiere na to tiere mwaka yo mwaka yo implement budget we need development ketha Meru yeta na mbere imaendeleo to kwenda kuona na atongorie na batunda down tuone maendeleo bwana Martin. Thank you mheshimiwa Mwenda. Martin onikambwe tai before 14 March kawira Mwangaza ina budget na implementare ya Meru budget Sara nakuwa maraita ya mashinani ote msiyo ethete kiraita kiraita bie na ndereva nau na mbecha chi budget neni koroketu nezi kuongea vibaya ibaritiro ngoi na bila tukwenda ngoi ritwe na oni kele ngoma etembea mbonke
kana mbea ngwatanire na ngavana Sara nyamaza kila ambalie kama chungu very well kabionka mwananchi ukarite ikawira ikira matini kintu kira kika maana mtu narite nguo yake thai bila bikure mumiru kana bila bikure wananchi ni executive wethe thanda na kimwe na ntura bwita kuthetera antu kwa tu ikamiro bairi wambe chekiro mubukone ikathira murandi ukaura na mbeche ichieire so tutitikiria bu na the 47 barabara yete kwira mirandi na contract nara uthiro bakaira mirandi number 2 Martin ote mundu intimidate itwe muntu ketha committee members baba lose confidence inwe netikirie rosafi aritwe nondo naritirwe na naritite bangi narisite vote of no confidence na bangi akiakurisirwa pamuicho Martin kila zara yako ningetuma pamuicho Martin yanda kwira amiro atiri kwira Mwangaza ito kumbichire na ndiruo ntokira court netuikite court nyo yete miru thine miru irite yonte makosa yatikane senate na khawira impeachwa na court ni yete miru thine ne ndrakite miru to this problem na onde mwende dile na MCS 47 otero to akarande na khawira Mwangaza oro yuko wena iko waza tinao but kawira otero to akarande nwe na implement budget for the time we awichi gonwen kapana but after 14 iroto kama direction ila meru ya take to leaders to in unison meru eta number no tote me akuria tu chogedo na nyuma imuntu omwe oyo to khawira Mwangaza muntu okura intobia meru otherwise to bwete ko datu ko na miradi na umashinani uti miradi to kuona Sara yes nani kambura atiri mwenda Martin na mwananchi oni ntakwe in fact takwenga ende nwengirwe kambura atiri mwananchi decision ya assembly menya thitha guthinya bara bate kuthithithia bara kuthithithia no tone assembly thitheri bwinde buthithiria so kambura atiri ke manto ya kwenga antu bara ba support governor committee ne yau yareo na te members bethe na nio ni intimidations kenda antu batika vuke side irengi beta ku support ye governor bo bonge mbu atiri igamba ria governor Kawira riri kotini na ikoti ya wire nendele ari governor Meru monke amba riri thikirwe na rigitwe kuutha ito tena governor nge Meru governor ra Meru yenwe ne ya excellency Kawira Mwangaza mwanka tariki 14 na nchoke ndombe koti yetu nio ne ngate igambare na uma na kioto no ndo koti etitango yura tukurita Meru aba tuitango na kibara na kifuatu lakini koti nio no monke kathingata njira cia yose sheria ne yite gamba na Meru ni maintain peace monka igambare rithikirwe na ria muriwe no rareka muriwa no tukwe antu bethero bakenda reta side ya iro bakona ku injustice reta honge bakona te justice ambere Meru to maintain peace na monke ambarire ito mbu njoke nkithiria mbu atiri our deputy president kinyatira tutari manto ya national na arua lakini kambueka kendeke ni deputy president na nende na meri ile ofisine kendeke tana kwanza batu antu ba Meru ito batikinya kumuiyeka na toeta kuibura kuwa ke uto umara tukarea bura twirire at least kinya kuona ni some respect na deputy president o mwero nontu inkomenye wabutawire mitandao nenya twacoka ke clip imwe cia werwa no ngwitere nkuonie bouwire atiri murume irio nyingi nawe mwenda tutena time makosa bouwire butete ka kinde kia tete ngavana Kawira Mwangaza na wowe waria na bangi baba ingi na boeta bwera inya president yo kwa council na nontu no uko ugete menyimbi ukenda twaria manto amaingi nontu woni nwiyire mwe rande thikira irio na bocoka bo inya president na reconcile na deputy ko batu Meru no MCS ba Meru batu Meru mberema to itoro ndro cieto Meru tugaikia na haraki president na ki deputy president ngakuonia no wawire menya Meru na taga TV so ndiwa atiri Meru ito etere tugina patient monka tariki
14 years twende kawira ate ana na wo karimini gavana Meru mwaka 2020 mheshimiwa Karimutega mwaka 2027 kwanza yata nyanda 2032 ndirero mbatire Martin oni ngoriro mno discussion na otweta by the tu batatu thengi kinya kugabuka mesa no ntoto ina manto ya mengi na Mumiru nabo na tutari manto ya Mount Kenya East tutari manto kinya ya mjama ni Meru na kinya na kinya chagu kwa Meru atena motongere kinyoma ruare to concentrate na budget lakini budget umwana inchi umeelewa that tu na budget ya kurukirwe na ni bati kuthekiri tangwe na ito kwenda kietu number 2 oni kwa kintu kita wa fact and the law fact ngavana na impeachero sheria nio ni muete stay Amiru kaba patient tariki 14 March ite kuraya is just a month from now na bravo akareka bitu kwenda ithere not without peace ituonete victims of war na ibo ntongora bwana monda na bwana na manda msara kinya bakanyana muno tu bengirere twena maratazi ndirinyare bwana bade na tutu kungentare babati kwethira bakiwatanira mwenda wera sana mbera sore boya mbera sore boya bwana Martin inachakawira bwana tu kuringa mtu na kubaka bwana Martin lakini tukuona kuna issues ndene Meru na mwananchi na tongore bondi betikirite Meru ina thinene na thinana nkoromba tu kinya tariki 14 yuga na nyambere riu tu kumba kuri council kenda mwananchi oba kuri trangwe otherwise mwananchi na to leru are itutekira time mbati lakini tukaya ingi this trio kenda to bakudhiria discussion hii ambe sasa municipality siori ya bondi ya kurukwa kana kaya soka nya mwananchi na bati kumenya discuss that next time. Yes. Sawa sawa. Lakini ikiadhari yuko kwa nini? Elijah Kimathi MC wa Thangathari Mbirati aigichunge salimia waheshimiwa sana kwa ground mwananchi anajua governor na MCA, so it is their duty to ensure whatever you allocate in the ward is followed to the last coin, because executive has nothing to lose from the ground. Finally, governor can't know where culverts is needed, Finda roads, so governor is directed by the MCA. DCC can't operate without chiefs and sub-chiefs. Asante sana Mheshimiwa Elijah. Irene Nikunywa Rembira, hello my brother, I'm just laughing here. Kipindi ya Lala Salama iko wape 5 minutes of fame waongee iwatoke. Thank you sana. Asante sana Ruare. Imekutoka sana. Imekutoka? Imekutoka, asante. Imekutoka mheshimiwa kwa leo acha ikae hivyo. Imekutoka. Si yote. Okay, tukaya next time. You promise, right? For today imetutoka. Asante. Thank you very much na mutegeri no tuba kwithira wina batu na muthikiri wa Weru FM 96.4. Sorry no tuba kukia kanya kaka ingeru aritu wita way past time, but I believe it is worth it. Asante sana. Good night. It's been real. For real.